Pia no ha obeboa me. Nti esa na me ye no kaka. 87.9. Me yes kana me the hospital. The doctor never can say scan now we kocha ye no so mofa emuso amame scan no a okocha ye no na mode aguso amame se say anopamene ni din komo se enti and went to an mountain afen wo tuo wo se wonum hwe wona nampo na ekacha ni sa onfa bra ha na abrewa na okacha ni sa onfa embra aha na yamwa no usu Mercy but say I am a Mercy Marco because I am ya sisi a mini obia mini be ma mini nete uni buafo bia sisi aka me nko na me ho hospital na me share for da na me ma me bia mu na me wa cha aha nti ya na mode atoso ama me na yehu hospital no okay scan no mutwa ma me okay ada ona okay we ni here no okoye ni folder ye ama no eni na we kwa de nya da so kwa we ade no afianko twa me live no but mo fa we no so enu so efa maye utimi didi utumi nanti ye Mercy jaiso no Mercy jaiso no wa ni enkomo pepa wanim na metumi ade nyina ye why so bebe utumi didi but Akoma metinka say eya meya eya na metinka say eya meya eti for the Mercy ye keka akodro ni nyina no agisi ye no operation na adwene mu da wo papa nti Mercy di nti aya wo nya menses Patron, me ya menses emu na efi na eba. Efi awudie ni Patron, efi awudie ni na eba. Na me we kra dia se die siti kwa me bi so say wutumi wo ho wasimpo nie. Patron da bi enchan pe na me wo. Me wo enchan na pe. Me ra me asa. Ti de bia sensen ho sensen wa sensen ho no me de bia na den na eyi akria etwa picture panty e se wi ye etia ni bia den na wo pe etia no 7.9 wo pe pillowcase de ni bi Mercy panty no wo pe pillowcase de so ni bi na wo nya etia na enyo ya na ko ba to se me she kase na ya na eya me ya Misha kasiya na Misha pan kasiya no Misha kasiya na ya mi yantinu tia no misha eno ya no ya to nchai anu plan kana me ba because no me ma dwe yam se bia support ade no ma emba but onu ju se etwi ni pants ni mu a na enyi no brebre na I say I say kuno na Akoro Ramani, Jesus Christ. Jesus Christ. Maybe I'm change ya. Mesle tie for say omumwa me because me ni obi a me ma me ewu me ni obi a o me ni obi a obo me nti mesle tie for say omumwa me na omutumi ye ma me na me omutonye den omumwa me na me nye sika na operation na me honto me because me nya hoto da bia minama na mejenjun sa mintimi Jesus Christ. Jesus Christ. My dreams are example. The children are crampo, meaning I'm fire. Better say, on no, your penny, say, me on why wound None one me call in time, me call and who why I can see. Why fine by better say, on no crampo, your penny crampo, sing. Now, also, young men, fine. But if you never, I would dear no, much and if I would dear no. But Jesus Christ.
because Mama, me knew be out of one. I'm not 87. I'm not for say, woman, this are. And this are and so man, me knew be and to Miss Letty for say, woman. Na minti ko yo operation na me won to me kakra na me so memre ni pam na da bia me wo hono ma na me dia awre ho sa ti me straight for say momwa Akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadi no eso anu asogu a wutie no be ma da course we say ya say wo wan ena no obi ka no Facebook was nipa we be kwa akosachira nipa we obekọ akosachira o say me ya born again na pe wa fa ne ho adi na odenom ho enti say yane doctor din komo no ekua mo ne din komo akire o se de doctor eni yakasa na Akoma FM 87.9 o si 100 million 100 million and the mugu bia so ma do na enya sem kitu a maako me say and me raw kwam the mugu bia so ma da 10,000 me raw kwam maako emu easy o so 10 good years ni ababa Messi ensu ababa na so one pass wo de ya hwe wo benya wo menses kakra ye de ye ma no wo benya wo menses no na beba ya hwe se de wa ya asisi dokoro wo esifa wo peda wo ho a enye yie wo da na wo ho a enye yie wo ya wo ma wo peda nyina kwa ye basa Pastor Julius mo chance na mi ankasa mi ma ye di obere oku e program ya obere oku Mama. Emo 87.9 FM. Akoma mu nsam djubedi no eno na waso egusu ada wutie yi na wani so ehwe ne live. Ewo Onua TV, Kings TV, Osei Chrome TV. Ene eye fiala. Ai, anza yani enka ni fiada o. Yes ene ye fiala. Ne fiada nso de wo awunim se bibia etumisi Friday edition akoma mu nsam dwumadi Maa Akos mene mambedwafo anyage adwawie ya yede ebram wei na se etwa ne ho ewo TV station Akoma FM 87.9 and na Akoma Facebook page Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook no like a page no na waja wo comments na fei wa share ede amaye Akoma 879 FM and also ye YouTube and unti wo share ede maye bo wo fie wasafo fadwumade live and unti wo be speakers no atum DC Zongo Assemblyman Nkari Information Center dem Gaso Filling Station Nkranza ono so abi atum Arimbot at 32 kwatweni brofo the speakers no wabie ede atum bo wo fie asafo wabi atum Adepa Information Center kwatwa fatia wabi atum Big J Taxi Driver page number 2 edem Big Love Radio ono so atwapete ama Spain fo nyina ene wanum ATB na Reverend Makoni ono so ewo chede Champion Filling Station wa 87.9 and former men patasi dem tie junction wanum beti angoma so taxi drivers mashani agawuli pakoso taxi drivers omo tie junction baby ani wanum nyina ATB Gregory police ni enai wano ewo nyina hini ene 404 wa bie ade ato ho ya wanum nyina ehwebie Atomic Digital Satellite the 4 junction edem Sofu Kofi ono so ewo tie junction a taxi driver wano so ne taxi ni mu no wase eye akoma mu nsam a ena wani yen ewuo sanso ena taxi driver boache ya wo ye adwuma efadum wano so akoma ena otie na fiefufu opportunity number 2 special fried rice wano so ATB International Central Bible Church ICBC asafuma Prophet Elisha Bumeka say one many abre ya one ehye pa sanso information centers awodo Akoma FM information center 87.9 Batman Salon Soko Banya menen boa for information center abinchi Mr. Usu
Edum Africa Market Bronx New York. One and you know about Pekwaponsa. One also 80 year more day. Chairman YBC Obapa Electrical Enterprise. Bankrono Masalachi Wabiatum. Young billionaires Ekuono. Also on Yakumamun someone they were. Sister Lina Onkonya Yahoda Biarada. Sister Lina Abrepo Ose Marco. Utuane Metiam Nyame Onshraw. Sanso and one more share. Now 180 Facebook YouTube page no Nyame Onshram Radio Nyame Onshram nyina papa na mosha na makoso no share fans of Akoma nsem Maa Akos great family na mo share dwumadie yi ede amayen na yoni ya branch bi ba bedin komo yeso okosie mpu awia Wopia na just BBS meka ye wasere yes program this say the man who is a member ba na just anybody has come Oliver Syria mix asoya sene awie manso eba clinic for yade kwen for 2000 bookshop and stationery tabia ta kum emema ensom twitwe onnom na wenya anwade mroso 100% cotton fabrics me pacho eya pebi na ehye na onso wo bagidin ATL na entume ni da wona design ye kama colors ye kama na efe ya we de ko ba bia wugidin na wudimu 21st Health Clinic enso ene ye sciatica expert Piwak Natural ye ne de 3P garlic mixture ba no binya dro ni adro ene de Piwak Natural for ya your friend 3P garlic mixture Power Life Spiritual and Herbal Center where the P Life Bitters no aba Yade be na hintan peduani mu no be like it 87.9 na ebeboa yaboafo ene yaboafo nkaye ena aso yesene yade Akoma mu nsam dwumade no yade ebrewo na Fire Word Ministry as of our page number 2 sorry manyina so was a Friday edition Akoma mu nsam omo ehye menu be ma yamwa ha Pacho yamwa ha just right. Obi chia wa ba just say. Yeah na. And we are the Banda. Enti won ya mo chia say. Anopa mo chia say. Share. Ni anje so say. Say oyo bema monu oyo ba moma. And ya share. Lafu. And there be me pacho kasa go afidie nim na yante. We ya lafu. Me ka lafo. Okay ni lafo. Moma. And na no. Akoma FM 87.9. Anuti awiai ade na do ba ha Awiai de boko meba Kumasi ha 2017 ena mishia gabe na odi charity kankulu enti edidimo na onya anyinsen oyi nyinsen no na nyinsen no emu amane ye bibre ena oyi ye no firi ho kono ma hu ne biom bet na ye kasa wo phone so enti 2017 ena meni ne san share ye share 2019 February mo ho enti ye didimo na nyinsen bae nyinsenum no me woda ono nso woda bet me ka kire ne se anka wonko ne maame mo ho na wonko wo ho nom ena o se Akoma FM 87.9. Saade a Kumasi ha nom no gise dan ya na mepe amaw na watinam se na ebe ya asundwe beba me kopɛ dan ne bi me krom ne bi na onya dan ne bi wo we aduatu ena me man kohwɛ dan ne se ne situation ti se na boy ne ye close to me ntino na me kan se awrehemu wom saa baby a dan no no eye waterlog area saa time no nso no na pasi enti ukofi ho kora a uhu problem a ewo honom ena ukotana ho honom kora no memehu bebe no me mind bi ko ho na apia owo Ashtown Baptist ona yesofu penni ye ko honom ne na man ne Debbie Williams had ye waterlog area enti me ye ma adwen se ma me na me dis scan command no mekọ akọji na nka ma pe bebe na oba ne pressure no anu so
we Ashtown and Namity. Satam na me twintwen so no. Odi abufo kofa abubu ya. Mempa medaso TV a ewo dem ho. Mini amade obesisa bibiri ko ye deka me yusu na obesisa ko. Ena me see you say onyim nti no mintimi nka ho bibia. Ena wa na wokacha me say unkwa na woda danum enye nti me meka ho. Ena me see you meti asema no. Ena yekotena ho no. Ma yekotena ho no no saa menim anka manko. Ade. Amane a odi me famu no. Edi amane Anu odi ro. Mama se bio kafra che se ne bema eyi skama oba a obeye aduane. Okọ swamedwom ho a bibia omoye nam. Wan se nam bi wo ho se fo so ayese srade ani tintri style bi no. Ena me se ne me meti no. Se o ma me aduane na nam a eda so no. Ma adwen ye me ntantape. Aduane di kura mindi bi o menti choba akwa me koto aduane a aduane bebiri wo ho a mindi. But saa niama na wo ye me nim ni nti a enam ben na wo de ya na wo mpa won kan chense bi enam we ya wo de ya nkwan ma me de oba na me yire me ni nyo mommy ono no de ni ono pe ni ono pe ye fana oba ni mom yes ni ono be kan ye fana wo ka bibia me kromfo a omo ben me nyina since a me ne ga we ahye obi amma me nchen bi obi bakra na ode aduane sisu nipa ne ndi kura ondi obeja ho akọ because last be say madam for baako ba me nchen ye fe ne Zidane owo Ashtown oba me nchen na girl ne de aduane aba na boy ne si boy ne ko bie aduane so no na namti na na eda so eno ono wandi ono de ya aduane na oba ne no ama me okay enti yes ano ono ne life to say me ohun bibia wa nam ti na ye aduane ma ordinam ti na tu mi meduane ne so eye edi nam akokọ nam ni fish ti ni ti ni pe enti boy ne be fa aduane se wo kodi nu obi esu na ye nam ti e na ono sa de ko che ne buofu se boy na ndi aduane no aduane so no ono de ba ya me bie ya me hu nam ti na na me kata asu se aduane a wonu afrifia brewo okwa na nka ordinary akọ bed boy ne ba say come din no na me say o aduane ne wo ho onu ko bie so aye namti na onu di ko che girl ne si on ti ase say boy no say me mean di aduane na ko be fa na ade boy na be fa wasan ade akoche na me yi meni oba me ne ti ho de me ndwin bone ma no na wo ba ko homa sen a ese wakọ homa wo be boni sika wo be yie na be kire na mo aye akoto ebe kire aduane ebe no ma wo bia no wakọ homa sha mommy enye sa obi wo ho a ono no de ani kra payiska enti wo diska ne mana kwan a obefa so anya bia to ho de oninim se obe yusu ne nyina ade obo da ye tensi de kra se otu susu wa ho enti wakọ homa sen mi enwie wona to eya wo yiska man so fa nko no aduane wo yisa na ma me be se aduane na obeye no media me man 30 cedis me ndia me man 20 adena ebi ho obe no aduane wo bedi ebi nso obe no aduane uni because aduane ne bi wo ho no ma we ya be den me ndi ono anka sani ena se ono no da wo pe no obetimi onim se aduane we obeto a enya de a obedi beto obeye enti wo oba na wu se aduane we mepe aduane we mempe but etu ne bia de wo mpa no obeno a ne enye kura ne se ne enye kura ne se uniska o si onye aduane na wadi bidia na wase asem no eno no de ne krom aduane na obeye se unim dio is your own cup of tea oye die ni oye dagati ni waho saa we nyina no yeti honum last bi se na me kurumfo bi ba me honum a mo hwe TV menim ne e ba oso me ne ka ye ka sa otete no wo gas nanim otete de an me ne ka ye hye me
Wo nika. So penike when na wo man so asa nika. Akoma FM. Wow. Enti otiti ya na me krom ne ba ku spark ye se ne oye no enye oni girl ne hamso a o si nenne ohu girl no kura onfa no ho nche no oba me ne woti a mindwi boni last on okọ hospital wo we pampaso na mene ne wo dem na bibi na me si minti ase ne oye no minti ase na sorry no ne me hu ya ne se wati ahwe inside ho oto from no oye na ne ho se ne ontimi sorry no na me ko fa aka me fa dropping edi ne call we hospital or pampaso enti ekodru children's hospital ho no na doctor ni ho ena omusi ye nto aso nkogi ye call gi ye wie ye no dropping ne bibia na me ka ye ko be 2 million 2 million no girl ne gina ho no ma ska we anka me kan say fama me anka obeka say wonni ska but odima ba hospital dia wanye ska tuaka oba no a watwa hwe no a wo watam na hospital o say ska no o kan say me fama na ta me fama no but say ebeka me ho dia me fa koma doctor for no mundi yey na chese ben brawani mu kakra be na chese na hwe ha no no monitor ye ana wo bo no na ma nya ne hwe me fa me san Canada enti ya ne da ho na oye so ma ku tu eska no doctors o say we o ka say me maniska me ka say ska no ho ada wo maniska obiso ska wo mani me maniska me wo ska nko ade a me fancy no me de ma no okay yentu aso free baby a wo ko han dan ne ma no a wo ko tere mu na woni mi dan no efie no area ho ye waterlock area yentu aso enti okotra dem ho no ena o kan say ye onu nkwanti no me mbeka no ho ena meti ase na mekoka no ho momme se ufrifie ufra abonte ba na anegye kra na wode ba ubeba bedru fie no na o ma me aye na wo beye because anegye ni fie because say obe kasa ohu kra no obegyina ho a eno ane se wo kasa since a mene ne tra since ye fa ne se onya anyen se 2019 to ene ameno kasa on kasa mbo midin da no kasa say children's hospital honum no we file na onye say ya omochuro wom no u find it out na u kohwe din a ewo so a eye Williams Kankulo ena oba ne de Charity Kankulo abusia me ka ho me nka ho din a ewo card no so ena mabo a kire o 87.9 Williams Kankulo ni kunu no waye ni William Kankulo na wo di William me the Sam Williams that one oba ni mo ma ware odi ni dia another you know it oba ni mo di wonu ni din ato wo so yes e wo card ne so for we dey kadia me tipini children's hospital wo ko na wo find out a onu me din no eye Williams Kankulo ena wo card ne so oba no mom so na de Kankulo ena wo within this Sir Williams sa pepepe twaso ai enti aye sa no me bisa no wanti ase ono de ne open na wo ye enti no edrumre bi na obeye bibi mana hamia na ma free because ena ye best option na mahu se ebeboa me Akoma FM but mene owu wie ya no se ya ga se ye beka nsem na ye bibribi kanina ye tie sa enti ye wo mu ano media me sa time na me ye adwuma wo Eastern region achimachi ase enti ewo mu a me ba ya obawo ye no na me sister pen ye oba oti Accra ena o se obeba abefa na kwa Accra enti owo ya adechi ye no ena obefa ne kwa Accra ena girl no sane oti no menim sane oti ena me sister no nso no ono wa ya no ho se onti asemo ase se me kan se manembe fa na obeka se me girl awo o mbetran ne nche ma anti ase enti eye sa me man kwan e na obefa no girl ne koy be 2 weeks
Ena osaka os frame say want me ntena me sister hopium na ne me sister ye no Akoma FM ena me ma ne keska 87.9. osa betena ne kumase otena kumase mommy nyame se yenka nokre say me ne oba we atena wakọ adwuma aba say oba wo fie me kọ me ne oba ne beda menya ne gi akọ adwuma mo de me nya bita since me ne ne share e dey na esi odam ho because ono no since me ne ne share say be ma ne oba share obeka say we atiase binsi da ye wase won wo kan bibi esi wo se modem won ayese oh ayese ayite powers ne bukum banku defia ayese why ayite powers ne bukum banku because them honum no before say obema no ho kwan say one ne nna no na mo apra manabre yey eno no nso no ode boss anayo mfaso obi ani so ode boss anayo bieti na ade boss say ukoti asore odi apra enti time a o man ho kwan no ode boss anayo rate ene wo bayi se ene ma wadam ho wo ho ena wonyi ni se wankasa bia wo hu sane wo ntama bi oba no kwa na wo da ni gie ni ho enti na ya wo twitwi fa so se de wa wo kase woni ni se anayo yi de mommy ono no bet me can say wait me mfa ne say me mehia no na wasoro dada na me nsuma soro dada ma share omo de met me can say ono na any experience wo share ma be say ma be say two and yes sir wow we yan fa no kran to nchan last me call adwuma me buy ofre me say me ba ne yare me ma ne ska no onkoto aduru Akoma ena me si sa dia me ba 87.9. enti me ma ne ska no adechi ya na me buy not knowing say me nim ne esi me buy no we akra keto dia say ne nduru dosu okay ena me buy no adura wagi ska say wo koto no me buy na aduro no toa eda ho o si aduro no toa ne bet aduro no nim aduro no to anu ho but aduro nim me bisa na o si aduro no hwe egu me ba ya eyi eniema bi oho a eyi na ehia but enipa bi yebu yani egu so ebia na eho any problem no ma yemre ha sei biem eba ene bema se awari o empratwe o se eba so a mostly eyi na gina eniema mienu ebia sika ende emodern mo a bema no obo ewo pe these two so what about sika na wa nya adwuma wo pema ma nani ansa na ninye wo ya adwuma bro so no amani sika na ninye yen hwe ne ma mienu we ansa ne jampi akọ ba bia yadru no oba no wo ma nani gi wo mpem mommy ena me kan ya no free since a me hia no o man ho kwan se oni ni ye bibi da de bia no akoye se eye force na force ade de se a won tenete se ne wa ma ho kwan nti oba no wonye bibi nkyira wo e ma wo hu se a meyiri ne ko do ade yi enti be fa nkọ boso binsi da de bia wo na akọ animu me mekokra no we enye se obebra bi wo ho a mekokra enye yi bebre wo ho a obekokra enye yi wonya sure se wo paade ne dodo wo de tata ba ne dodo dabi mommy metime tu kwan ba se meba abedi fie ho 2 weeks sa 2 weeks obetuma throughout bia pad bonus ati efu na de ma wo wo ba ne tibechima san 2 weeks na what you nu se obedi 2 weeks wo fie ho a obetuma 2 weeks upa 2 days na san brachima no be wo ho esi dan na nto kacho so wachima ne se wachima wo hwe se bia mpa me pese me hu ne se wachima na se da bi onipa no on pese obema okwan e na se wo hu pad wona se a se wo nko ho biom enti eno ne advantage a oye se obo pad na wo hu a wo be hu se wachima What ya say? Enti we nyina echi no me na wontimi ntena dem a saa ha we nyina na me fam. Tobo ma me san mra baby foforo biem.
Wopeni kase. Wobai wushenika wopeni kase pa. Like on tadie wopeni kase. Akoma But say mema no. 87.9. Wopeni kase bebrebe no. Eya na omo be maso. Wunyi ni se wo be ma no ebia eso no do a oba no want to me. Oh Debbie. So Me dia no ensu se na ewo kan no se me ye nipa kese kakra. Aha, ena at times nipa kese de ye nse dan ne bisa. And pakasi ni bisa ho. Ati afo no. Dan na huni. Dan na huni. Research be na huni. Oh, say we nam fofo ye hia ye kasa fa ho ntino ye hu. Ena we yakọ school ye hia ye ho ye dware bom adwuma mo nyina no. Aha. Okay. Na me pese me hu se e bia wo ba ne wo problem bi wo ho. Enti na bi bisa no enti na ma ya san yachi eba ye no eno nti ya nto aso enti ne saa no me kọ adwuma last me ba na ne nua ewu fie ho wan frɛ me wan mama man because fie na yetim no kra no se fie no omo ba se meeting kura omo wa man because on na di ne fie a otim enti on na bɛkɔ se okona skasem wo mu a na wa bɛbɔ wa man ene wom enti me betu ga no wo ho me betu no wo ho nom no me nkasa ma wo nkasa e bia ga na ba wo nche na me enya me de ena me yi men adisa ya ye koda no me a me han dan no me da fom one ga ne na da fom ni so wo han dan ya ma wo yire no me da fom wo na ose kete ma me wo fom wo se kete nso sa ma ho se wo da so wo fom o sa pepepe o Debbie bema mi ye ka no krepa o like Debbie me kasa de wo ka ne nya true ye true but all ye kasa all like bibia what you say ai assess say e bia me hia bibia all like bibia like ewo bibi mo as a man e be se den no bet me treat bema in way I wo ka no so I think say uto sini wo bibi mu dabe o ono no mommy se ane me ma hu ne se asetina ayete no odo bia nim enti ono no oye ne ebema wa man space wo mban ne bebri okay what me dey as because niam bi wo ho no mu a oye a odwin ho a unti ase e say wo na wo drasa ana wo no na ne drasa me de mfiti ase no na me wo dosunu kuma no me ne do ma na anka me hia na wasan akọ onu wakoye ne obeya afini akire a wasan aba a masan agi na me ne neti anka sa odo no ne ho a anka eno no ntimi nsi eno ye hintasem afi na wo da na di akire me enti wo hia oba ne netena first ne de ya after nyinsen no ansa na ye kwotena faako a mi hu we ni ekosu nyina say first ne de akwa say one ompana wakohia no wokọ na bim na modi nkomo na wasori akọ obabi enti ye kwotena dan ba kumu no na ma hu say me kọ ho a asembeba because asemu ana mi na mu no madam enye easy okay before oba no ekona 1 year chi wase aba no na wanyin se ba ko na yi agu ana eno no me master me ne ye adwuma ofri atwuma hwediem ye frɛ no ajamanu na me sha ga no se obo ne nsa na nase ye ne ya man no nso no me ne ye adwuma owo ho aduro pa ena me ne ga ne furu ka ekọ ho no man ne ka kire ne se ne dani aduro no before say yare ne be free uso no gise wonyinsen okay se wo mpanyinsen dia ja na droma no ono na adro ne de onfa ndi agoro okay enti oji pene na ma ne de adro ne ma enti oba ya onyinsen ye no not knowing say na one memeka ho atre na owo sugar daddy ba ko bi wo ho no ena owo be ma ba ko wo asofia enti oye nyinsa ne wie ye no okotena asofia ne no ho wona wo nyemo ye no
Mokoje ni Daniel dro na wanye moye wie ye no a osai no na mmema ye 3 e wo nyinsen no hu e na se o ka se o ja nyinsen na e di asemeba enti ni e be ya ne se obeyi atu agu enti eno no e ba ne sa me manhu na danfo be kan ho na danfo ni ka kire me sa time na o ka kire me se o yare ena me ko pharmacy ena pharmacy ura ne de sa yi mojadro sa be pie ne so eno ya brebe no oyi nyinse na tuagu no o kire me se o yare enti o kire me se ne ho ye no ena me ko ka kire pharmacy ura no ena o sa yi mojadro ne we nro agu ne so ena me de bre no me ka se no ye mema miensa wo ka ho nan nyinse me ka ho miensa wo ka ho miensa woni wada woni sugar daddy ne so eda wo no ne ba ko no so da wo mu nti wo ka ho miensa nyinse no sa ayere ena no kra no o se enu na chi kra no akokra ne babo ne dua wo so ame ho akokra no one akokra ne pie ba junction bant ma junction ho no yes okay man beto tilapia man eja no kwan se onkoda okoye no sa man no ba ye no wa mbe fruka street ono so ti Sofia side ho ena ne boy ba kono sa ti ho enti man no kodo mu ano ono be fruka otika no mu ana ge no esan be fru the same car anajo no sa kwa Sofia ena man ne tena ka num na ofre ne phone so ofre ya ena obisa ne se wo won ka ba konum no osi mi wo fie omo nyina so tika num ayire munya na mo fo ba ni picture nto so ma me na sa ba we die ye nyina ye pese ye hunu no bie waho enti man na hu sa no ga ne si kwan wan to aso anko bio osi kwan mo na man adechi na man ne di bebu ne so ne diabo enti emo ana okoya afini akira otan ba ya no enti o mo na woje no oba me bo ma misa we se why so na e ka kire wo se na oba no ewo empena mienu ka homa ne ye miensa why na da na di kire eno no after yesa be share second one nkomodidie mu ana onu azande ni na bayo wow hello hello no I promise to say Charity mami adumo yo Charity na wo ya adwuma anu wajomo me twade o twade yo Charity Maa Akos nie enra we name Charity be flow ewa Akoma FM Akoma FM enra sister bi eni wodi nkomo enra sister bi ni wodi nkomo ewa Akoma FM enti Charity wadawro ma obapa eni de ni ahobrase kwan so mesra gina so ba sema me ensa bi ma me neti asem a Williams eka na wetimi ayi ma no because wadwuma ni nti empese e be house bra ene adwuma yiska wadawro ma enti gina so sema me ensa bi ma me Matima me nyame onhira Williams say oba ni gina so oba no ogina so enti sentro na wutwa otie me mpese ye beka gu no so oye me yonko banti mpese otie bie na oyi wa sa enti na ose oba no osan ko ye afinu a oba back no eno ono abeka kire wo sade ye wo hodum no sa time na me koje ne dan eduro ne ma na onyinse ya oyi ye no we na sa nyinse no na mema mienu ena ohwe mema mienu na na omuka me hu na se oja nyinse na obi abeje ena oyi tugui enti okoya osan baaye no ena me misa agi no enti meji na yetra ye no na nyinse ebaaye nyinse mbaaye no mu na
mesi onko ne kurom na onko wo ena o se ne kurom de onko se okọ ne kurom a se miniska kura eye o hye because na wo ne ma me beka se ye memfa camera ena o kan na meti na ena me frɛ madam fu ba ko bi wo adoatu ena o se dan wo mu fie ho not knowing say Safie near waterlogged area. What dear Yaka? What was to say, and now was say, or how bay and a charity, and they will famu as Bema or Moo, and someone who can know one man so come and eat when you charity there we or was so out Semisha charity. Memfan say roughly about 2 years. About 2 years I Misha charity. No be say na obeka no kwese da bempa na maba say me ne oba neti. Ah me ne oba be hia say oba ne bemma. Da be na waja no huma me ne na da ya ampreda. Okay. Sako the next I was one word yania. Wow, woman is kakwa say onno aduane a bemma aduane enye charity a me hu say bemma aduane ye the fish ti eto so. This is charity. Obeko akoto namo a kasei ana we namo a ISS ade ne ntintri style bi obewie na nkwan ani ayese anwa no wo hu eno so ye namo a wo be ma no wo mpe o me na za nam we be ma be ne be nti wo ka charity say enam we wo mpe wo nyan se wo de yan ya ne ma wo me maka several times but tobo now we are the chances to Baba Homa. Chances to win Rabiane. Now, why is 3 days to Baba Homa with the minister? Musumi Nachi. I say, don't be there. You want to tell me, I love it. What we don't want to say. One for I say, get you with Baba Homa. Now, many chances to look around the you thought you never told me to do something. What kind of I say I would see a million 7 months and I show 3 months. Who is he? Now, what I tell me, tell me, my voice is not as it. This is what I tell you. Minimum one at time of a young child. Can the very tell me I'm no one tonight? Let the who can I was on by it. What I am, I'm in a woman. I didn't see out there. Who was fat? What do I remember? Now, if I'm quite young. 1 month. Let me tell you, dear, I feel when you born in little. Now, some of them is done and for the young what you already so. You are in the person and I will. Now, we'll share for 4 months, 2 weeks. We still have the 300 with me. You're the cheaper of your son, Miss 4 weeks. Check your look for 4 months, 2 weeks. I say, I don't know for any years. You can now see a YouTuber man say, check your photo to that. I have 4 months. Na me no let as a better. What you need to tell me, Anna? I'm feeling it there for now. Me need to tell me that me let you a response. Look at that, baby, and I want to put in over here. Me send me the apple. What is that? I see the limit now. How you are going to hear that? Me tell me you got here. What was for powerful? And I want to stop powerful. I don't want the rocket. I want the left. How I have the one. I tell you, Mr. Mr. Wanono, so no bad, no Wala. So we really show up on the other power for that PSU. Now, what can I do if I have one? The young body, I'm not. Then I say, oh, I'm lucky for me to have here. And you got to appear until I'm going to manage it up on it. You know, you're telling me, what can I do? I was feeling. I must be another mentor. No one does when you're for one. Let me tell you who I am. Let me take up on the show. Which means in Yakuba, I was you quite a catch himself. So do I was feeling. What do I was feeling? What was fun? Not for all of many children. Then I want to check what I didn't manage. Oh, one is then what I won't share. No, not a go with that for I was teaching the food. That's now what you catch yourself. But you have a very years, brother, you know, not what you call you. Let for what you call me, not just what I'm in my channel. I for course, the then I was anything I'm a job for you. Let me start through. I got you now, I got my sister. What's your identity? I know what you have to tell money. None of them made enough for my sister, and the music.
Let me discuss and make your sister. What's the I am in Brazil? I don't know, me. Don't want to stand and make a copy of my sister. I'm a sister. I can't hear. What can you hear now? What can you sister say? You know, you have to tell me that you are over here from Yame. Over here from Yame, and I'm in 1 year. What can you sister? This is the same me one number. Me one number, what you know? This is what I say. Now the president, I got one of my wife. And the one want to know what I know that they are telling. But the law, he just want to see that. Okay. Tell me for anyone I made them know to be. Now we want to join. I acquired that dummy money, so I can't hear me say. Oh, you go back to my own field and water national. We didn't go to the world. Now, what's the thing? I am not bad. Now I tell that you're not going to. We didn't go to the world. Now we tell that yes. Why you tell that yes? Hello, Charity. Charity. Me Charity. I don't know more. Hello, Charity. Watch no said ye won see na because omo mugina na chi no so keka ense bi Williams Mami Wuli Mami adie ade meba wo ka dia Charity ade aye wo waye mi sei aduane kra wo si akonhoma wo yi 30 cities ada wo no wo didie no ama 20 cities but obey yesi wo man 10 cities 10 cities no wo pa adwene 10 cities wo pepoku Mami we me oba na amene ne dele no oye nipa bia otime kreti na ono nso no ne obeka no opese ye fana Mami enemre mu oba ba na obeka se be ma ntena ha na kwa bebi a obeka obeba na
ogusutu ho na se wose wa na wo bepa ne chew wono wone sa mema mienu no ka ho ma ne yem yensa no ekwanyim ye na wayi ye no wona bepa ne chew yo na bepa wo chew Hello Charity Auntie Mitio me pa chew nya to boase ne yimi se wo kwahye no ne yi ano ekama ye minim se eya wo ya minim misumi your baby yeah, but Charity, Auntie, we say, so wono, we yank our bed. Uncle Bino Baffo Fraffen. So woo Charity me yanshe, Yanto was yen and the Yankasania Uno. At a Maina, Willie Williams, at Tina Yano, what they ask when they are ben what yes, someone. Abba when you are saying Yanto was here, nature which like what? What you know for that baby? 3 years, I'm like 3 over the other working. Man, see, I know what you know about the building. You believe the wish of one about this player. I don't know many money, let them, I'm a young person, I'm a manager. One day. Let me see that you are fine. yeah, sure, Charity, you know, me miss our same answer. Mammy miss our a dear baby, one who not na 18 or a dear baby, or about worry for. I was a year. Maybe I was some plan a mochia. A dear na oba wubaya. Ebema bema no kwani ati fie na ebia so paso worry wa obewaro. E dear na wonya. Emma bema ni pie kwada oba foforo nche. Dia na mi yede. Dia na e wasa wo ya na wonye. Ye ma bema ni pie kwada oba foforo nche. Na bema wo fa oba, dia ni dia no ye na oba na tina. O ti so me ne tina no wan shame. Wo shame na me wo shame na tu asa fura kwala no. Na ya hu kire no bi e ti ni di body bwane. Akoma Isaiah. Ana me so me ba dia na mi ye ejuma no. Badia na mi ye ejuma no be ti o ma ti yo. Ejuma ni ba ko na mi ye. Ba ja go di yo me di ye ejuma no. O ti ko abanti na enfa no ku bu ti anfo se. Le mi ya o ti abanti ba ya ma dina wo e ma o. San kura mi ni ye mba mi na nyem. Mba mi na ga na ti da ye mu ja ni mo wa di ka wa o ta o kwacha. O kwacha scan no wa ti ani dia na wo san da o ti ba ka kira mi ja wo tra ni. Na na wo mba mi ti na wo ti le mi ya sha me. Iti se ti aje ni dia. Every baby am ko 7 months no so da win let you over. Who da mi asa ba ko who kwada. Na ga wu ni wu ya me da ka no mo na da di na ma ti. Na me na o ba bi ko na yin 7 months ni ko dia. O so ba ya na mbi wu no. O ti sama so ka na ko fo fra bra ta sister no. E ma ni na o. Mate. I want you watch him Charity na so na me misa Williams asembuli. Amen. Na when ye de ya wo de Charity enie. E bra no anyim no na ne ba foforo so nyim. Mommy, near Charity can we get na ye ne di ni. Mate Charity jina so na won chire mu so wo twa to anu aka chem so wo twa tro. Chire mu chire. Na dana me ne ba mi che. Dana me ne ba mi che no. Sada na jira me ba yo sa di ti o ko mi tiri wa na di ante.
and I did not about who brought out by them what they say. So you are one you live one and what the answer to. Martin, you're better for that to so. Charity. Yes, I don't have the brand Johnny Codiano. One go about the other red hour. Let me see what I am about who wants to bring one to the yes, they do what from man. Charity, Ginaso. Name me say man was some Ginaso netie. Asam no so twa na no si bia. Mami, that's a million. I know. Oh, yeah, no, I can't catch it. Never catch it. Don't want to that. Ejina so. Bema, ebra na won pura Charity enyem no. Na wo sai ne ba fofo bi nyima wo ka kire no. Mommy, Charity dia o ka no. Oba na aye ne na edili no, oyekuru. Ena see question ya no mame. Ebra Charity enyem no na wo ne ba foforo enyem. Mommy, onu ko ye no. Ono ko we 1 year na echi no. Na me ne oba na wo ho. But Mr. na oba ye no. Se bio ka frache. Na Charity odo a me wo ma Charity no. Na ye different. Enti oba ye no man kwa we hu bi bisa no onyi se bebi a meye adwuma Potiphar mo ho a meto akokọ bra no wo hu bushit me to bra fi bisa no wo hu niama bi wo ho a wo ya wo si bema a wo pese me no utra dan ba kum niama a wo ye no emboa me ma ho odin because me kwati be sorry me no want me nade de bia me ba wo nchen so ase anye bia e be sorry say me ko baby a mihu na manya masundwe what you say enti se wo ba ma na sori ya na so se wo ma wuni a na wa pie ko baby a bi anya se me pie instant ho no emwa me mema ye wo ha wo pass asem a me kan bisa se be ma wo de bia ho be sori oba ne ma hu kwan na ugusu ti ho ebe ha miamu enti no na ma wo kofa ba foforo no min kofa oba foforo Charity e kan se si an enri after 1 year na chi a onu ko ye no na de ti na wo so nim se wo ne ba foforo Charity ko wuli a wo ba foforo wo ne neti na wo ne nyem enti na wo sa kofa Charity wo do no de onu ne de no nyinse na Charity kan na e wo ho na nyinse ni ho enti Charity de bisa ne se me wo ba foforo wo ho no ma anka mesisa minia ma se me no wo betra dan ba kum bisa no owa ho ma ne so what you say bisa no Charity Nyama ne wa mi tani na kwa auta mi shi ni dem na mi so yiri ya ni wa konto na so yiri ba kwa ne mani na be da ya da shi ni na sai ya na si di sende over there o mi so mi da adwa ki ta do ni na sai shi ni bi sai ya over there na sai ya ka si ka zamte so ni ya da ke ka me da o kwa o ti wo bi because ni say ya da yiri mi na mi ti na ma ti ya ye la de na ta ni yo ba de ma me ye ji ma bra aja kola aja ti la de ti ta ti de na me ye ji ma bra na di da me do sa ye sa ji ma no ai wa ma wo ya e ji me no bra la de o ko na wo di ni ma na ta mi je e ka fu je wo ba no wa da na ti pa o ti ni ma me fi le no ti se bra me bra no wa mbra ta me bra da ma da na ti wa ji ma ba fu na mi ya se o ba me bra no wa mbra ti Charity say be meyi wase oba na say bia na wo sori person ne wo da woni ni na bia enu so ti ne ma ne kwa bonten mo right na ti outa no na mi na su da ya kura wo oboa na su da ya wu so no bi di sawa ndi ene na ti aba ni wu se wona obi wu kura ni ndi ene se ni bi wi ya na wa ta mbe pa ma tell no that Charity me question when ya no me say we who accuse be se be ma no wakofa oba enu ni wo ya wa e wo wu mu ena mi bisa sasa me be ma no anda wakofa ba Daddy so ba wo be ma wo pe me ya lo kura na wo nja me ye tira wa wo ya me ndi ti kwa ko yes mana ta mi ti daddy ya ya ni tira sa wo ma me ya ta me wo ye tu ma ni ya na tire ma pa me ja ko na sa se ye di ma ama ti ye le kura wo mi ti Majima mi ya sinaje juma. Ye wunya de so mi de juma, tele juma na mi ye. Ndi ye juma ya kwa efi awo wa tanu fo no. Iwo bu jimi cha akoti na ba bi mi ya.
obi ni bi jan go so nko wole ni pro mi na me nya ma dinu ja me nya o wole ni pro ni no nda mi ti mi si wo ko se me ni pro ni ana Charity Accra no wa hile fa say wa o bi jan go na me ka ke ni place o da ko na o da so huna for ma dinu let you want you are not already doing na already doing it and this and that land no see for that yet but yani na and kana matina uchieni baby akola no Accra no won fie say 87.9 aka 2 months no anya 2 years na we see na man dana mi see akola ko jawa meba mi da ye mi see ta mi tinda aden no ba meba aden no ba time waja wo ba aka 2 months no wo 2 years ama wabusia that is no dia waya me tuwa ya da dana kala ke ya wakati ya me see for this atame kwa me di to me di ta ni no ka je se woni bi no ko ya mla kola no ya me se se ma me ne ba kola no ko ya apo e se kura na juma no so ai ni to no da ka no kura brenya bre ni so na bia ka ma ne ba wa ti se me di ano pa se wa ko ne ma me ya juma ade lo sa kura na ta le ba ko na me to di se me ko to na na ajo mate enti Charity yenhwe se wo sese sa 4 months 2 weeks sika no a won fa ma akoda no a eba yesen wana na wa se me se si ade mi wo jo me ya da ade nsese enti abosumi bia no sei na nka wo person ko de brako akwara no eye ka che ye ne ya yesese bosumi nan ene na watwemie no me ka jani se man yuti 100 ana me so wanye wanti mi ya na se se wi di business go on fama se ya no kwa kwa ni bibi me dina kwa ero kwa school ni pesta me di se wa no so wanti na mi ja kwa mi me ti me ya ya izmasha no ayi Charity me pa cho tubu akura aka bosumi mienu na wanya 2 years me pa cho was starting school na me ka me na me no kan ti man kwa la no me say was sikanu ti o akura no wako school say me ko ni ma me no kan ti ma mo ti me de na wako dia no de na jare na no la me de na ko na akuda aka bosumi mienu no wanya mfie mienu na enka na watwe bia no 100 Ghana cedis mra na watwe what ne ka ya no so anya ti bi wa bi 50 baba na bi tell you one fama enti so what the 50 cedis ne yes 50 cedis ne ma no na what the ba na ye hyehyɛ yese one first on sharp na no a wo bi akra ne beba wala sharp wala na ti na ni se na me de na ba ti se me na de na ba ma na ba ti ti akora me de ma me mpa ne ma no ni ma me ti ti akora no Charity tobo akra ne de wo sa yenye akra ne ma be ma no na wa tetera akra no yo ba na be ma aha oba be mentumi ni oba wo afa ni wo 2 years ntina akra ne de wo na woni ne betna na emom ni ye bepese ye behwe se akra no be ma ne behwe no Akoma ni na ti na wa je ne na ma ne de wa wo me tie bana mi ba mi tuwa na di ta mi ni la but e ma kora no wa ya mi tuma ye ni ya okay ti ti ajuma mi o bi ma ni ye juma mate me ban ti sei be ma ne ka chere se wo sisika ne de on famra na emom no akra ne de wo man emfa na ni ehu no se ye ye we nyina wi a be ma no obetumi abehwe ne ba enye so obefa no ba no opese wo hu ba obetumi aba be hu no yo ti gari na na mi ya kwa ya me kwa fa na amba da bi na me wa ba ti wi se na sa ni no wa tele no ya me kwa fa na amba na wo nye na se dia me fa me no wa me o mi ya ni ti agbo di kan fa ti na le se ma me ni ti agbo di kan ka se ni se o kwa fa ni kure ni na kwa na nye 3 years a me fa no ari ti ta kwa na mudi kan ka te ni ti na me ne so me ma ne fa kwa na me ma me ni ma bi o da bi Charity emra kura ma wo kwan se abosumi efie miensa akoda be ma mefa no emra no ema wo kwan enye wonum tradition no emro mra so emra na ekasa enti no wo mu tradition ni ntimi maje wo ba no wanya fie miensa wo mu ntimi maje ni free wonsam eno de ye gina mu bi but be ma so be hwe ne ba ne wo hu na koda no enti Charity ye ne wo ka wakoma efe aha ne se media general ne se
fa akoda no ebra na yema bema no ehwa akoda no ante tikano miji sema ni use for months ni tikano ayi tukuseme na oche yabe ni ya otia ni use ya na upa madini maba na ano ni dia mama na jina wazi oya no meme mfano wapya wesha wapya wonse na nindela Charity wonya sure say bema na won no Nigga, I kama na say ni mami ni won o ba ni tell you ya oda ka tira me na ma ni wudu kura na ni huye me si wo mani na wono bema na abono bema ne mami enu nyimbo mo no dia hawo na wonso waseta ma na won ne wo na akwafa sugar daddy and wo fa wan dia what in sugar daddy o wona ti sugar daddy wo dem o ne na ko Ani anga ko si o wani ni kure ni kwa wale no na mi si ni ni kure ni na ma wale na se ni kure mu ni nu na busu ya ka se wo mo bema na ware no eno na house se ni Charity be ba ja se ni kure mu ni nu na busu wo si na busu ya for se wo mo bema no aware no no eno na house ka se pa wa bro anya na me ba ti ni be ma ono ba dia Inti ni ya no kura ni chopo ni dia wa se o ma ne ko e dia wa ba ni si catch up money tina so wa ba ni catch up money chop on na we ni chop money Mommy, na we ni chop money mommy. Get now o kasa no ono abrabo we nyino ni o pay iska. Ono ni bibia iska. O de me iska to ho sesi a na Charity abusu ni friend say o boy no ohwe obeka say there bi ni o ka kire ni sister lockdown no na lockdown e bedru no na me niska enti me ma me na fear me bra ba ko wo we afrancho e no obefa Charity e ko bana ni o friend ni sister no bana honum no wo ko honum no onnim obi ame na onim me bra na obefa no uni ni shiada enti e ma me ko bana hobi me ko bana no na sa time ne ye fa me ye afo bisa no metimi ko adwuma afo ni fo a me si Charity ko na ko fa bade fo na mun ko afo me se na be ya wo medo ne ntem waka kira me se ya dopa nti na me be fa na we me ntumunda no no de on timi nye sa adwuma insu sa bare ni ba ma na ba ko se kura ndi me si sa ni nyina be ho wudi me ko banana me ba metimi to by the 1.5 na me di abrel wo na bi wo ho ma o na bra bomu no bi ne bi bra yeska Charity ani bra ni bri 4 months a o kan enu 2 months me man is ka enu 2 months o te se enu 2 months Charity Sike chat of the man Charity. Chatam na me wa kra bisa ne se man send ni 100 cedis. En no chatam se me ka se si amenya actual date na me boa. But new 4 months. Dabi. Bisa ne se da me free bana me di bare bre no e na se ni ne. And that's a little bit and Brobosome. And then say, I'm sister, all can say, me friend, sister, say, men ko we am lenu. Lockdown, no, na ye nyina wo bana. Uba 3 days, and me free bana, e bedru ha. Me ba ya, me sister friend, me ni masem kura wo kan. O si bear 2 months, 3 months, me man is ka. And I make this a sister and say free away lockdown no ebesi ne e na say na what difference and a sister see 1 week and I say lockdown no kra na wo Charity wo banda wo si adenti na wo ko bana wo ko dru bana odum ne phone nyina adenti na me maka a che na sister say okọ bana lockdown no so na wo bana say mojan mo ntaba tete say I say we one mint na wa can several times. Charity, would you say William see now or no? David. Charity. Would you say William see now or done a pa? Or a bema no? One hour be a wound, now, who's it? Let me tell them about the very last wood.
I was on the down to your oil. Me, young one, I will not be able to make it now. At the myself. Nangamiyama na abapama kyao kyana kile mitono ekiwa nizanga mente wanga abakaina ngamininda usisibede dinu uri yesibede dinu hoye jadi abakune yama wati duma usirina obada mije awoza wodana se medasi se wodana usiri na mitili yeno sana sibede dinu na no semtele awo bani wodina otende usira me yejima bra mejawa amada na uzi mzuri yejima meda yejima midi wajima basura niye jima anajima meda ya mame midi alede midi ataletibe na sanji akola fomo si meda mawaji but bebe isuno so yiske wose akwahoma no ebi oyi 30 cities na aduane e woni e oyi 20 cities wonso si no akwahoma kora na bebe mo akwahoma ye tani nche ne wo 15 10 ada so nya yuzi ndezi kura ndiri wa ikosi nisa yaka mina meye yaka no kozo nisa na mimi wadi ndiri kwa angwa mano ndiri kwa mano yuzi ono obi o ada na uzame ndo kama teo teo ase na wa mu taji o se niye mi kure mi kokoko kure mi adu ti na ko fa sugar daddy no ho want to me show ni ti na ko fa sugar daddy no want to me chame di se mi ti kura o ka o si ni nisa Mwenye watama bido ya pati nga kukurano. Ye watu no atomwezi kamu watu no wasabileni. Enunye wasabileni wampasa atuwanu wabe jamu kwani wakoye graduation. Na wabe jamu kwamba yeno 2017 beti ya kisewe. Uye jama upese ubuwami ya usenga ubuwami. Mami nye babi. Mikura 12 million ana mtuwase. Obidi kontene mami 15 million. 3 million sameso. Charity. Charity. Charity ye be sign wedding komo ye pese asumdue eba be ma no ye be sisika na ma no ye be hwe se wo betu ye sika ni nie na ekura ye ne de akire na ye ma wakofa akoda no aba ne ye hyehyɛ de ama no se wontua se asumdue beba right you can akora ne de anti ne mfa ma ne ntete no Charity ye be sign wedding komo biem Akoma FM. Hey, and then and me catch us na ye fiada. Ye besia na esie mi. Na wo bosume na you know wo makora ni sika. Hwa me kakra bi na me fa mi ra yimura mu. Na me mra sese a ye de sika case no ebremo. Me na peja mu kakra na be me entra sese de tie bia no Charity ye be kwa akofa na firi ho na ye de na be studio sase nyame ya domo adwuada nti adwuada hwe se wo be hunu Charity and I feel ye try a waba near the second case no ato amusune emema mienu Ashofoni ati for papa bi eye mo dehye mohima mo sofo ba kope agosia dem bunkum ubetimi afreme Maa Akos the queen of the airways me ever some na beja fort nasia na ba bia wa maye na ba bia tidy tumedie no ye Akoma munsem ewo Akoma 87.9 FM ani Omia TV adwada edikosi efiada dumye no aba ho sema aduanan edikosi no miensa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow ene wa mane no ene sei oyire tete o bukunu tete o be me bia shobo so be ware o yeso eduru ho no waye 419 na sei ene how ni sitie bon be day na fa badai Akoma munsem tumadie ye beboa o amwanya wa how no anokum sibe how bia wo bia no ra Akoma 87.9 FM ani Omia TV ya waskwa ye ne kuma se mo ena eje ehwe mi mo ye betio Akoma munsem eye hintesem Akoma munsem nyame nko a enini ena ye kotena honum ma ye kotena honum saa minnim anka manko adai amane a odi me famu no di amane ano di ro mommy se bio kafra che se ne bema eyiska ma oba a obeye aduane okọ swanu jom ho a bibi a omoye nam won se nam do o se yes adiani interested bi no ena me se ne me metinu se o ma na aduane na nam a eda so no ma adweye me tantape aduane dikura mindi bi menti choba akwa me koto aduane a aduane bebiri wo ho a mindi
but saa nneɛma na ɔyɛ me nim ne nti a ɛnam bɛn na wɔde yɛ na wɔn mpa wɔn ka nkyɛn sɛ bi ɛnam wɔ yɛ a wɔde yɛ nkwan ma no bi ɔba na me yere mɛni nyi ho mɔmi ɔno no deɛ ne ɔno pɛ yɛ fana ɔba ne mom yes ne ɔno bɛka ne yɛ fana woka biribi a me komfo a ɔmo bɛn me nyinaa since a me ne girl wi ahyɛ obi ama me nkyɛn bi obi ba koraa na ɔde aduane si so nipa ne ndi koraa ɔndi ɔbɛgya hɔ akɔ because last bi say madam fo baako baa me nkyɛn yɛfɛ ne Zidane ɔwɔ Ashtown ɔbaa me nkyɛn na girl ne de aduane ama ɛna boy ne si boy ne ko bie aduane so no na nam ti na ne ɛda so ɛna ɔno wandi ɔno deɛ yɛdɔre na ɔbaa ne no ama man me okay enti ɛyɛ saa no ɔno ne life te sɛ me ɔho biribi a wɔde nam ti na yɛ aduane ma ɔde nam ti na tu ne aduane ne so ɛyɛ ɛdi nam akokɔ nam ni fish ti ti ne pɛ enti boy ne bɛfa aduane sɛ wo kodi mu obie so na ɛyɛ nam ti ɛna ɔno saa de kɔkyɛ ne buofo sɛ boy na ndi aduane no aduane so no ɔno de ba ya me bie ya me hu nam ti na me kata so sɛ aduane a wɔn afifia brɛ wɔ ɔkɔ ananka ɔde na ade akɔ but boy ne ba ɛsɛ kom din no ɛna me se wo aduane no wɔ hɔ ɔno kɔ bie so a ɛyɛ nam ti na ɔno de kɔkyɛ girl ne si ɔnte aseɛ sɛ boy no sɛ me ndi aduane na ɔbɛfa na ade boy na bɛfa wasan ade akɔkyɛ ɛna me yi mani ɔbaa me ne te hɔ deɛ me ndwen bɔne ma no na wo ba akɔ homa sɛn a ɛsɛ wakɔ homa a wo bɛbɔ no sika wo bɛyie na bɛkyerɛ nam a yɛ akɔtɔ ɛbɛkyerɛ aduane a bɛnoa ma wo deɛ no wakɔ homa hyɛ mɔme ɛnyɛ saa obi wɔ hɔ a ɔno no deɛ ne kra pɛ yi sika enti wo de sika no ma na kwan a ɔbɛfa so anya bi ato hɔ deɛ ɔnne nim sɛ obɛyi su no nyinaa deɛ obua da ye 10 cedi kura se otu susu wo ho enti ko ma se nyenye wona to eya wo yi skama so fa ko no aduane wo yi se na ma me se aduane na obeye no me dia me ma ne 30 cedis me ndia me ma ne 20 adena ebi ho obe no aduane wo bedi ebi nso obe no aduane uni because aduane no bi wo ho no ma 87 we ya me dan me no no anka sami ena se ono no da open obetimi onim se aduane wi obeto a enya de a obedi beto obeye enti wo mo ba na wi se aduane we mepe aduane we mempe beto le bia de wo mpa wo obenwa ye enye kura ne se oniska o se onye aduane na wadi bidia na wase asem no eno no de ne krom aduane na obeye se onim dio is your own cup of tea oye die ni oye dayati ni waho saa we nyina no yeti ho no last bi se na me kurumfo bi ba me ho no ma omo hwe TV me nim ne e ba oso me ne ka ye ka sa otete no wo gas na nim otete die yi me ne ka ye hye me wu nika so pe ni ke wa ne wo ban so sa se nika waho tete otete ya na me kurum ne ba ku spark ye se ne oye no enye oni ga ne ham so a osi nnenne ohu ga no kura onfa no hu nche no oba me ne woti a menwi boni last ono ko hospital wo we pampa so ena na me ne wo dem na bibi ena me se me ntiase ne oye no me ntiase ena sorry ya no me hu ya ne se wati ahwe inside ho oto from oye na no ho se ne want me sorry no ena me ko fa aka me fa dropping edi ne call we hospital or pampas enti ko do children's hospital ho no na doctor ni ho ena o musi ye nto aso nko gi ye call gi a ye wie ye no dropping ne bibia na me ka ye ko be 2 million 2 million no ga ne gina ho no ma ska we anka do na se pama mi anka obeka se we ska but odima ba hospital de one ska chiaka oba no a watwa hwe no a wo ta o si
Scano or can say me for mana, coming from mano, but say oh, a becca me hold you, me for my doctor for no. Yay! Woyɛ bɛrima na kyerɛ sɛ wo bɛrima yɛ mu no emu ayɛ mmerɛ wotumi wo sɛ wode bɔɔ so 1 minute 2 minutes na adwe so nkuruma ɛnɛ yi ɛma no ato din 1 minute 2 minutes man ɛna wonam a na yɛde ɛsere wɔnom sere nanso hunu ade korɔ wotwa w'ani hwɛ hɔ a ne yɛabɔ ɔgae name mu bia sɛ ɔgae name no na ɔmo kan ɔmo sere mebakyɛw ɛyɛ bo a wombɔ ho mmɔde yie wɔ mpa so no ɛno nti ɛna ma no wɔnom ɛsere wɔno nti sɛ wokɔhyia wɔ baa na biribia ɛbɔ kamakama de a ɛne na bɛrima bɔmmɔdeɛ no nom tabea takum na kyerɛ sɛ fa kɔ face match no na atumi sampa ɔbaa no ɔsɔre yɛ no ɔsɛ atwa puruse na ɔde ama wɔkɔ no asan ba biam wotumi sampa wɔbɔ adwuma ma baa n'ani agye tabea takum ɛno a ɛne ɛdura ɛmɛmɛ ɛwɔ sɛ mo nom wayɛ mmerɛ wokɔ adwuma bɛba no wabrɛ wotumi nso ɔbaa yi yɛ match wabrɛ no nom tabea takum na fa kɔ hyia match no na biribia bɛtumi akɔ yie di ama ɛyɛ tabea ɛba mr ɛno nso ɛyɛ tabea heba for one more enroll ya wode abani bia enu nti tabia eba center was tabia zanike enu siesie ba pa eme ho eye katwom kitwa bi enu to oba ne num tabia zanike na be ma no enum tabia takum na wo mo edikohia mu a wuduru zampa empa ne so aye fom bibia adwo na enema timi akoye frɛ 0243 68 68 61 0243 68 6861 and 0245 799 206 0245 799 206. Nothing. When did the Oliver Syria Miss Libby? Tom Brown, Papa, yeah, Nekema Line Company Limited, dear, but a Oliver Syria Miss. Ye were more, I would want be brave. And when you can't quadru dear, Oliver Tom Brown, Oliver Wayne Miss, Oliver Millet Miss, Oliver Special Miss, Oliver Mix. So would it be a head there? And Mr. American message renim na so bedi aboanum say tontom eno nti kwana kwajo de e ba ho by free yade awodo pi eho frekema line e was 0507 169417 0507 169417 and 0243 519495 Oliver ubedi ediviem nti was Oliver ask for more yene enua be me bi entwetwe nkomo ene na ne bere bi ayera na ye mo na be me na mo kwaba ye na apomwe nyankopɔ adom okay ye bonitaw na wo se awia ide na di ufiri nkɔkɔ edru askra Akoma ye we die mechia mo na madam ase ebe se afi ba ko na fanie na ye nua bi ye last one so ko ye dwumo akra enti emua na ye ni di nkomo na so a bedroom maybe was somewhere August to September last year no na yentin nka biem eti ewomua na mebenya call bi because sabre no friend no number na wonya no ti mebenya number bi be frɛ me friend na me ni di nkomo no na o se ye nua no ɛwɔ ne nkyɛn na me se ɛwɔ ne nkyɛn wɔ kwan bɛɛ so but want me anka na yenu no kura na yebetene nka na yebebre pa ansa na yebetene nka enti omu na adwene ba yese ye ofa bi amane na ade enti me package ayi bi na me frɛ be ma ne se ewa ni nua no anya amane die bi enti owo hefa na oso omu wo midie kotoku na me se sa me si wo midie na membre kotoku na o se ai no kwasem abusiafo no suma me e ma me koye ti mi dru media no me si e ma okara moto bi e fa me e kokotoku ye kodru ho ye frɛ no owa ha sa the whole day ti na mo frɛ be ma no a ɔne wo nua ba ne tie no etia o frɛ me no ye frɛ no owa ha wa ye meeting o ye se Emma the whole de mi seiska moto wura no ya chinkro no so nyina ene kwa kakra ne nti won kan yi mfa koso ya ntene nka ya hu no saada no me saba machi ena da foforo na me sakoye me koye na me sako frɛ sa okara man na se on safa me kɔ hɔ ya koye ne ya hu no me kɔ sape my police station ena me kɔ report ye e call report ya no mo hwehwɛ mu a na mo se sa man no wa to moto bi
a obi di ye dwuma man de he saa boy na oni mi nuane te no wato moto bi a ode ma obi a ode ye dwuma ento mu nim nipa ko no enti yenko tete no that is why you popular okromu one saa yenko tete na yehu saa okaraman na yebehu boy no okay te no kwasam police for no boy ye ema ye konya saa okaraman no yenya no ode nkran ma saa okaraman ne se saa o mehia mi o media janche ho na onje ade no ema ne no kpando voter region saa na oni akra no oni akra na so waka kire se o akra yo ana o say okay okaraman muma be no ewu se wunu ba ene ge na wo ne no tie no saa okay onu frɛ no mi kirechiri no mu ente na eni ni di nkomo ba beduru me bi de no ye frɛ no na onfa okay aha ente ye di fa saa kwan wi so no ana okaraman no police for no Sapima police station no mo chi ni tum in case say obeboa yen ama yetimi anya boa yen no enti omo yi police ni ba ko ka me ho ama ye fro car free Accra ho eni niema na yese mu asene no saa ma ye kopando ho okay ye dru ho so na ye complain ho ho so mu my police ni ba ko enti driver ni no onim say police ni bi ana so mu hwehwe obi okay ti driver ni ye dru ye no no matete ana driver ni frɛ boy ni say o amane de no abedru enti wo meje ti nyankopa adom oba ya ni say omunsa so ni mu na sana oben police Pando police station sana oben a hopen ahwana otie woni wunu ya ba oni mi nuane ba no na awrawo ba no obi oso okoye adwuma won kran no wakwa akonya be ma bi ni na kwa akotena Pando ho sa wabra busuafo bie nim na awrawo sabukura no se sa oni ne awo ye aye nim se ni nyinsem sa akwara ne wo mu na enim woni munu no go problem yeni ni problem yeni ni problem ye don pa yeni ni problem yeni ni problem enti eho no abusuafo no ka say omuni pa na ehia no na nya boy no enti misisa ni nemu nyina every Pando ho eni aka na omuso muti no misisa ni nemu nyina mbre wo mu meti ase enti o ma mbo boy ne ka o ma nchi no so antum okay ana me ye ne sa pepe na mo fa woni ano de ne koye ni ba ne nyina na misisa ni nemu nyina ye ba kodoku ho sa na muti ho na so nima kakra bi na wo kodoku ho se o ma to afiri ho kra eti ye behu sa afie no ama ye besisa ni nemu nyina koye ana ye ba enti ye ba no ebe se na ochi ba ko pe ana be ma no ni bra ba ko ni bra peni wanyi pa ana omo ba nde no kwasam na mini ho okay but omo kan ye ana osaye krom ni enti omo kan ma somdwe esiye omo kan se wan kan kire ye ana oni na anyem enu no mmetwi waso okay ana be ye oba no so ho ade okay ana saa da no kan ye boy na ebro 1000 saa mena no ye bo ka pa sa munu ya ba no modihye ne na kwose ba bi ne no anyinsa ya wo a abusua ne nim no mo bo ne kakakra ye bo ne kakakra ana o se saa kan de e kan kura na ye 400 cedis plus dry gin ni pe 87.9 na yes ye bia snap dry gin oh okay yo eti otuaye okay na ye expenditure no na ye say 1000 but omo pa atwa sana so se de ye ntimi nya ho hwe wabeka busua no ho nti sana o kan de a ene ya te so 700 eno ye ne ho ade no na no dabi ni ho ade dabi wafa mu nua na defode no ye ko hwehwe no kra no ye ko hwehwe no ka ya bo no okay ana o se yo se de nema munye nti wo ko wachi na December last year o de sana nema nyina beba ana ya si yo yate na wo ko a mayenti monka emre biara ana o si yo ana o ko ye enti ebe se 1 week na oba no so e ko ye wo ma ye meye oba no wade sika no muntua mo se ja munua ba no e ma ne ko ne obi sa pepepe 87.9 sa pepepe na ye eja na obi anim o china so e na eja no afe o ko ye no na
communication no say better than Canada as a bedding. A bedding pa na enten nka after the phone nyina dum ye. Emba be no wo frɛ na onfa. Wo frɛ be na onfa. Ono so onfrɛ. Dey asɛmnie. Okay, yɛntwɛ sana decide December no. Enu sɛ oba be ye no ho ade ana. December no dure yɛnte nka. Yɛwura January mu, February mu, March mu, May mu, June mu, July. July ye wo mu. Na yɛnte nka. Mo sante mu nua ba ne nka biem. Be no so na yɛnte nka. Okɔ no onyi so phone. No izu phone. Ne phone na yɛ dan. Yɛnim. Since amu nua no free be no kɔ yɛ na ne na wɔtwe ɔno no free. Mu fie sa kɔ be no hɔ no oduru nso anfrɛ mo. Wan frɛ. Ti sɛ wo koduru yɛ so wan koduru mu ntumi. Yɛntumi hu. So mo okpando, so mo sa aka yɛnim. Until last week, ana misa call baby na ye call echi be ma no, any baby omote no. Ye call me call ye no, no kwasem na omuni ho. Eya bonu aba ne din, why? Ayo, your friend Patience. Patience Aziawa. Ena be ma no so your friend say. Aye, Moses Doche. Aye, Moses Doche. Enti me call na ya hu no. Ana me say okay, mate. Enti me saba mechi ebe frɛ no test message ahohoro se me frɛ ofa aden oni nyina no onfi. Enti last week on this on the 10th year ana me bra pani amini no wonkɔkɔ na ɔse be ma na frɛ no. Na me so a frɛ no se den o so a frɛ no se na nima mu nyɛ na den na ɔse den wanya ade. Ɛhɔ ɔkate no ɔso ɔhia ne nua no. Ɔkate no no be si ne ɔnfrɛ no. Me patro mo modia na momfa be ma no Moses Doche momfa Moses Doche enti se ya ofin kokko ba ye no na ede na akoma mu nsem abedwafo ye nyema ho se sia no pamaya boka ye chi hwehwe no pamaya boka 1005 ena mame no so say abrowa no mame ben comfort avoid eno ye mame o say obeware no so onware no onhia mu mienu no no mo santena se biem na fra on fra no kra na ekunu no enti se yenhwa de o ye bewie yenhwe se eka no a mo be ma na mo pese o metua ananse wode mo sister no akwhye baabi no a mo hu no na mo hwehwe mo sister ne be yes sister no any be ma ne kan nyina sa de nyinsa we nyina ena epese o meye okay me pa cho Moses Doche nemfoni ne da so no Moses the ID card nyina da ne oban no so ye adwuma pe wantumi anka ena munua no oka so okonkran no okonkran akwa adwuma pe and the first na o no obi neti I to say house help this what if you say 28 munua no 20 na so won sasa me pa cho Moses Doche ne nemfoni no ena da so no Moses yenka se wakodi boni bi na bom no abusuafo ne se wo de wo mo de hie no koye no wo mo nti wo mo de hie ne nka and that no wo fra mo ka che wo se mo nti wo mo nua ne nka na aka te phone efiri wo no wo mo nti wo mo nua ne nka biem se ote ase se wo nti ase se wo yare se wo nyare se obedru ye se wo amedro wo mo hu no wo tumi nkyira wo no enu nti me pa che Moses Doche nie ena wo mu nua ba no so ene phone ena da on Patience Aziawa ni phone ni no ena da ho no wo mu ba no wo mu na aden na be ma no ba ye be wi aden na be ma ne ba ye mo sai ejije ne so sika wo so otua ni ma wo so de ma mo wo fa ma mo bra ye nsa mu hu na kira kwa nye police fo ne trick bi a mo de trick no so obi de ne bibia ba gift enka mo ehu no na wo ba ye wo kɔ ye won fa ne mani mu bia sika ne mai mo se jai mu nua no se won sign ne nkotena mama no kwasam se ya yemfumu so na so nipa anye because amene no sa na oba o mu be ye no de enim se ebe sabasa na enipa no odi ne di na chi ba ye no eno friend no se ne busu ni be se de ne mo hu se ne busu ni no odi ne ba eno so na ya problem no eno so na yemfumu so ayaye no enti se yen hwehwe mu nua ne ma mo ya hwehwe no na o betie ye ka aha oma browa na boka me pese me wo se ka no wo metua na mo hwehwe mu nua ye hwehwe ye nua no na kana o se oba betua soso no
Ometia. So we jamu ni akwan no ni mu nua ba ne kwan ma ne ba ni wa metua sika no Yepe dabi. Ye here ni yanko a yepe. Okay. Yenya na wa yepe. Okay. Ai. And yes, so asan ba bi mu no pemu nua ba no mu nyina mo na so no nya ne ho ade ansa. Emuda ho. Because abusua ne fom ye kwan bi so. Bema me pa cha mo bra bedwa for bema mo bra ni ho ansa mo hu mo nua. Na mo gya na ma ne fala. Emuda ho. Emuda ho. Okay. Ya yetum. Okay, nti me pa cha mo roli me pa cha mo bra mo roli Moses do chani patient as ya wan foni no ema ye hwehwe wo mo sese. Ye hwehwe wo mo wo wonim ba bi o mo wo no. Me pa cha ye bia wo ma na tum fra yen na che ye se ye ne wo mo na ti bro no bi sei ana mantamo. Na ye ntumi ma police fo emefa wo mo na be ma no enya sade a ewo so wo ye ansa no de oba ne be kwa wo de no akomini be ma wudi no edesan. Your friend is Samuel Aziawa. Samuel Aziawa wo free na ba ye enkoko ya me sure ntimi ne be ma twen ye na me ma badwafo akwaba na ye mremu nti Oliver Syria mes wadibi na maso ba clinic di maso wasi yade bia ne wotwe manso mansoa wasi yade bia ne wotwe manso no fabra wo no ho se awo ana wuni wukunu matna mfie kotopipi mu nie awoi emma ne yade awotwa mompoa stroke anudua yade yibi diabetes ana fibroid prostate hepatitis ko sa kidney no ene ho atochema wo yade we de to one yade say wan sha na me yade we de no an bekumi eno an bekumi me pa cha february manso e ba kreneke na yetutu yade asesa ya doctor for no kwa one more thing wo bi ye papa yade bi ani wa ebe fa wonu mati kwa akọ yade bi ba ya ne akira ye ho adwuma yaje award bebre ye branches dumienu fadama bomde washing bank one headquarters no wo ena kotofoforo puansu ani na se ye kuma se Anwaga Junction, Anwaga New Road, no Macom Warehouse, and Shani Mua, yes, I be a new branch. And then to massive one now, a drop my mankra. Modia Mombravo, the Besham, we are there for 0503 528011, 0503 528011, and 0549 648362, 0549 648362, and you're not to say you're some crack your mouth. TIM your time, you're the branch of your so, and in time about Miss and malaria backo, when I'm here backo, ubedi diama want to win one day, and your time about Messa. Can't you have backup system also? Oh, and you wouldn't be a woman from one day, you did be a bar, and then a cocaine, and have backup system in no way. Now, time about Messa, you to malaria, your dear Sidapu, can't you have backup system? You will see a crime, my dear. Women, you will remember Janals, or Tosu Monaco Junction. Qualana Kaba, Daniaba, Missy, PFA, Bay. Ozos Apidan Chemical Heba Shobiamu Ubenyabi Fred 0244 417 669 0244 417 669 Pastor Julius Makwaba. I'm Joso. Nanekia Makwaba. Yena man. Pastor Julius, Yanshe. The Edin kind of Williams and a charity. Mama. So the whole issue and some Williams have brought I think say the bar and our person who ba and I say our person was generally free charity and same. But the whole thing I want our room and say yeah not maturity is very important. Yeah not normally a Thai cassette. You two for say so person share mountain you know what you know what now you need the oh kind of catch say oh me physical they are no more catch oh and then they worry mama you need sad me free mountain odo enanti ase na hwan ni nyina aka ho but enyem no ne aware no ya mpesika ya de be ware ni e be wi aware ni se odo no nti ase ma odo no de ye betimi aho but the moment a komba di oba no na watu ni na boso me so no aware ni ejija ba no ohuna ye na no de hihye ya dwa sa aware de nye sika de de ware nye sika sika no bi ya wo mu ye kwa sika no mo de ye aduane a ye kwache na se ye sika ade bi e wo ware hu ye sika who ya oyin be fa esika who na baba ko mo bi de esika eti ye fa sa adwen ye ni sa adwen from ti mu se me pese me kwa ware mu na pese me kompratwe mu a eye eka ne die tire enti me mu na ho ansa na makom I think say eno be boy so when say Williams say kan nyina na Williams answer that one ho modern wa akoma bom on say that mo aba no who be say o say o ba ko ma sen a me yeso o ntuma mo wan kotu sika bia okay I was say so no be there only be no 20
Mama say o dey say obedi aduane na we 20 that we need be we 30 that we need be we 20 aye ma ye de bia no ye akoman sa anasa daben two was a complain say obema bona akoma na oba na 7 na or the enamti na to so mba 20 we akoma etimi to na ntwiem nya we akoma etimi to akoko sere we akoma etimi to fresh bia be ma akoma akobe edu ni akoyi fish ntiri na beto obi anaso I mean, you know, ma. It will come out when a soldier and I read it. And I wouldn't. I also tell him was it. Oh, about was it and then was him. And the perception in that prayer just a dead beer young papa. Now, Mama, no, you find it then. So, about no one, about Ben, no, Mama, Mr. Obama was one Copa and Pa. Or here the beer you want to about. I don't know better. It's a game for out there again now. It's after the only beer just a book. I book Bankunia, it was and Sana. Yeah, it's about me. Honey, mention and tell them, and I said, no, me a foot to be 2 bands. Oh, friend, no, I can't send me breathe. Mama, I told her, I send you with the pen. But I want you like a Sacasamiano, yeah, a bit before. Oh, friend, so you come through no crown. I have watched me. It was with my being, you know, something like I said, yeah, oh, Subabia, and yet the Tinabia Beman also treatment be assessed for the man. I want to teach someone. And to Master Bano says, was the Monday of the bar, or Modiano. Na fe ye hu baby ya de ye beto na baby akwa no no ma ye nim se ba de unya wo a wu ya oba nkodi baby enti so office Abraham Williams no mpena ne ba de se akwa no kompo nya nso se otena obetima atena ne nche but se ono charity wo kuma se no de obi ba akọ ni kuom se o recommend ma no de ya ne nya bi to no mra na se ya akọ mani sika ne 125 akwa nti so ko baby a ya ne Williams nkasa no on che ne ba ne ye na ne ba ne tena ne nche wa ya na say wo he obampo na da asen na me kwa ko mo bi so hwe no ma afi yenua be me ya o say obidi ni Samuel say obidi ni sister akoshe baby mama say wo omo anamuntu no odi kan say say omo hu ni nua na chire be ma bi odi ni number ekonya be ma no odi ni be fi na fi omo ye say ne wo ne yenua no akwa anamuntu etesade ya omo bu ka bi ma na wantua ni ade I hope say Beman necessary ya pen chira kwan now. Nti I say bi ni mfo nyini egu eyini so. Na said e be ya be hunu because ye hunu Beman na ebia adwemi tetire. Two ebi nsusu a na oba no kwa wonsim ye waka funa busua no wa kire Beman nti ama bia Beman no be so ni die ebe ma abusua no na wa ba be asede se so ye no odi ababa wona akọ say ya ware kwa so wa asede odi ne ko say so ofi so ntimi nsusu a wa ba be sum na ma wo mo no ma fo mo de shana so ko baby enti yem pe Beman no akira kwa na baby odi ababa wona akọ hye biara say so na baby ababa wona so hye bia wo tie ye bia so hye nempra ne dem a ne bra aba abusua na hwehwe no omo mo nyi humpie na yemfa yi antuye na so ofi so ba ware boy na abusua ne Beman na abusua ntase na yemfa ne ma Beman no mo nkonko bo mo bra nyame ensha papa Pastor Julius say 3P Garlic Nation make am for dia ma wo piwa natural hey no kwasam say 3P Garlic Nation no mo dia ba no wonua se wudum bia bomodia ne pebinom 3P Garlic Nation eyadromu a wo de bia ne frame wo mo di adanse bebre na de kire me eno 3P Garlic Nation dra wonomu a won ta nya de by heart no any 3P Garlic Nation natural yemfa bibia emfa ye boost immune system high blood pressure when you 3P Garlic Nation menstrual pains papa me boy ya de no abodre na me menstrual pains 3P Garlic Nation 3P high sugar level 3P Garlic when I know anxiety 3P Garlic why ya kasedodo 3P Garlic ya 3P Garlic asthma 3P Garlic wojo so tentem 3P Garlic wojo so what ya 3P Garlic ya fra ya kase 3P Garlic ya stress 3P Garlic and ti bomo dia ma so 3P Garlic Nation no ebi work natural we benya bi odani ya ba misia ba kole na ke ba appetite angelo so benya bi eho we got 3P Garlic Nation no so say bottle na egum no air glass na entia no air kokko na eyede garlic na bo boy say na etie 3P work natural was 0248 92 0248 92 8824 0248 92 8824 and 0201 000021 0201 000021 wo 3P waka benya bi nembo na sa wo how wo amane wo problem bia
Eya frɛ 05536721173 yewo asokwa mo ha ye ne mo no na ye opposite asokwa mo no Kumasi mo and mo bia ni ho ebi nka ho Kumasi mo ha wusi ya opposite eho na media genua yewo Akoma FM enti wudi ya how bia ka Debra wo how wo ye bema wo ye oba wo how bia wade mu empratwe mu ade bia ni ho ayentumi nka ho asem wa ha dia how bia bema ne no akoye ayimoja fra obi tete o efie mu na obi jeje wo obi bo oduabone obi kansem bi gu so ni nyina yete ha yabaka ni nyina ayama na wo ba na wo nyina kwani afa producers e was 0246824549 0246824549 05536721173 and 0246903987 offer producers ya yabachra wo ekwan no eye Joseph Fashion and a pamata de mama Juada edi kwesi efiada mama di be ye programming Joseph say wo ye eye we ye wedding okwa party wadwuma mu Africa die be na wo pese ye pamhya wo me se ontontoma material kwama etele ni bia no ontwitwa ensai no Joseph Fashion tobre no na obepam no de ama kama style bi sheme eye ofe twane fama Joe wano so ebepam ede ama friend 0243 433 465 0243 433 Nanabia Marco me start here for charity obadie ewo mu se asembie ni ho a ye de sekan twetwam se hwi charity ye ne akasasa se wo raposa ye ka bibia ni ho a wutie charity se asem we ye fa sekan metwetwam ansa na wakoma atoyem se be mai kura egu kwasea na wo de wo fa nsemfo so na wo nim se nsem na ehia eye hwan na beka enye nipa se wujira wa wo kase nipa na atutu bi ma enipa na gina nchire enipa na ekaba enipa na atu bi ba bebrebe wo kan nyina eye nipa na beka bibia ye ka bia ni wa charity wo ti ase bibia ni ho enti wo wasem yemfa ne sen wasem ya wo ka yemfa ne sen be mai na de waba onu amu na de waba enti hihye ya yesi ye hihye ma no ato wona so enti wen ka ese wo bra wo ya dai aka ye frɛ wo ye keka nyina wo se ma montwa me na ka no ano no mo mugina na chi tutu amototo bo ba no na ka baka acha ne charity wo wudi bim ka wo ko na nkofo wa mitie ma akonto mu da bia ka ho tumi kabra na kwanya ba ma idi wo fosu idie oboba boa wo aka wo sika ya wo kan week 50 cedis aha Akoma Williams asori akwa betutu na no papa se ya asori akone dabi ki abaji usika ni bia ma wansa ko bu sa Abigail kofinti betu no ma ni wie ya ma ne sori ko ye ya je 100 Ghana at once na de ma no o wie ni ka sika ya de ma no dia kwa ni bedie ya ji ni nyina ma na nsa na ho sori akọ ye nka chance wa betu ni wa ma na wie enti o wie on ko wie abo na wona dabi ye nya sa wa ha enti ye ntumi ntina se da se charity untumi nya bi ma wo banie na toilet fee nyina wo na wutua edan ka nyina wo na wutua owia wasaba be pa waka ho eya ade hia ne se wakobre na wo wonim se wo bajojo ho na be ma sa so ne be ma na wo sa de ba wo so eya be ma won san yo na wo so ne be ma de ba wo so we ye ba pena ma no yam pena ma ne da enti wo ha wo ne sei mujina chire ya toba na media me fa kra ne mane na wo kra wo abadaye charity abadaye be na da wo yam wo akra wo betumi ahwe no enti wo ye wo ba pa se tutu one pa se wo ba 1.5 year wo de na kwa tena sirem na wo ka acha me se onu nti na me bre woni mo bre wo mo ma ho ne se o mo ma no wo ne nchen na wo didi a wo mo bi adi okwa wo se nachi oba wo ka ne ho wo tu na ma ne ba ni nie omo ene ka se wo mo bre na wo mani akola no afasirem
wunya bia wo pa wo de ne be ko no charity wuni suban sisa wo suban na nyansani ko mprachi a edane na ware ye wo ka kire be ma ne say sugar daddy na me fa no onu kra wo twia o sa wo me na wo nyina eya asem sesa wo ka eti asem a wo kan charity mesirawo samako se charity nim no akofa akola na ama na wo se wo hia sika ansa no akofa akola na ba jesi ya di sika no ma no yanya ne sa wo di akola ne ba ne yehu akola na ne abo ne hoka na wo mfa akola ne maaye ye kukuru sika no ma wo nkodi ye kukuru ama charity wo nkodi eti wo nim wo akofa akola ne bra se wo mfa akola na ama ye be che no esa wakoto akola no ye nim wakoto akola no fi se ye hu no eti se wa onim na wonim wo mfa akola na ama race cross wo ye hu wo ye ba ko ni ye kwa akwaji akola na ye de aba no maka Williams se wo oba we ya wo ankasa wonimu no na 1 year time wo sa wo jai no wo sa akwa no wo awusu nipa ene sei enti ono so wontoto na bra boy yie na de odua no eno na obetwa na ototo ni niam yie na ohihye ni yie na moa no na mako menkoya bra isu ni nua ba Samuel ni nua ba ayire yes the patience baby wo hye bia ne ma me yam hyehye no ne ma me isu ne ma me raho mako de ha wo mu nyina ne se ewiase aye hu yetumi kunkum nipa se de yepa bia enti yes the patience baby wo hye omo nka bibia omo se fa wo ho be kire wo mo kire baby wo tie kire be ma kwa wo ne ne tie eno ho na omu hia wo enti yesre na yemfa wo bia de kwa mesire be ma na oni patience hye ho no yemfa wo bia de kwa wo de kire baby a omo hye wo de wo pa afa na mmom omo ba no wasesa baby a wo tie ye wu baby a mo tie ye wu baby a mo bo abrabo no enti wo pese wo kire sei eye kwase ebuo enti yesre no adifode unya sama adifode enti won hwe ne ho yie na ne pictures egusu nyina no o ma ne yemo hyehyema oba ne maame na won fa ne na ade emekire no na kuma ento ne ye that's na kwe for 2000 bookshop and stationery books papa ahifie anywhere uyama science English social studies e de ma oba one nursery kindergarten lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior high senior high nursing training colleges na wo amunya ngoma books ankasa no for 2000 bookshop and stationery ngoma bi ye ni wo akwa amunya bi eho ye nana no tete penso wo no ngoma ni nyina na bi wo for 2000 bookshop and stationery anu ti bomade na kwaje ngoma na ngoma suamu akade biada ya yenim sampoda efin totofi wa ni besi penifo so mo di suade ni nyina so ebi ho na exercise book notebooks Bible verses ni no ubenya bi ewo foko kuma se KO4 KO5 KO6 KO old playing building mo frɛ 020544 000015 0544 000016 and 0544 000018 for 2000 bookshop and stationery books efie kwanekwa yiwudie na 21st keneke ye sciatica expert usisi ejurrim onamro mo ya wotu ase ya we ya jiwa fa wonan mu eni kokosu na ase wanhwe ya ebediwa kampem ana kwanyam wunya 21st keneke ye sciatica expert no se betutu ase ede ama wo yade bia free wuchi so ede kosu na ase so bra na ebehu ye mfidie ebi ya scan lab massage machines 21st canteen 7 am pepepe na eduano no aye ready yan kan ya wadome market abidu da no mu Kumase Esha of 6 Wota Alpha Radio Sunyani Techima Goso Seshi and also 0540 311 311 0540 311 311 Nana ATL the one dance entuma papa fie entuma be na pese wudi tu kwan entuma be na de pese wode kwa ponto ase enu enye se entuma bi akeke enye entuma bi asesi a wudi wentu no amako na apa wudi yehwe ya enye yie da bi yentuma ne de entesa wutumi de ko ba bi a efe yie a wutumi di wura ba bi a nti yesre abrochefo mu amu Ghana yi mu amu ko ba bi a wuto no wato bi ama wukunu ade ya na ya mefe no mako emema ne hye ne ma na hye ubonse wo kwa na ama na ye fefefe okay
And it's a wedding engagement, a sorry office party, Friday wear. Money ATL fabrics, 100% cotton, quality. And it's Mamusa and Kabi. ABA, Mr. Sorry churches, organizations, associations, anniversary cloth, and a mopa and a year corporate cloth and a uniforms. When your ATL fabrics, 100% cotton, just a quality ankasa. Brana Ebajudi, and you 40 Kwame Krumah venue at Abraka and Crunchy A. -105-1217 fresh 0244 334 406 0244 334 406 and 0544268974 0544268974 any dra online ATLfabrics.com say obia no diga foforo bia ka cha ne say enye ATL fabric.com meet minimum ni dra first can for so emamo enye ye ATL say bringing fabrics to life. Yaba, the feelings man, and then Abraje was it and the feelings yes, so the feelings man. Condemn, not the Nadia Amai. I'm free. Maria dry ye bohu de ru anytime heba Mr. Time heba Mr. Yama obia etie Maria hano. Dia nanuma to a want me any die no. Wedra ne time heba Mr. Edro. Edrei ansa na ubeto bi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe o mogema hu se wo etie Maria bi ansa na wato edro. Time heba Mr. Edrei enye ma oba wafa afuro. Die wo ma akoda no fo. Ene akoda woni mfie dumienu. Se upe edrei dudu atu afo ani kire KNG Heba Center. Emro Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana Pharmacy Shop dudu na onsa ebeka 0244417669 kayo satam no TIME FDA agi adwade nkratoa yi atum Yediaba. Ediana diaba o happy see on a Kema Line Company Limited. Omo only the mix now. Omo diaba no. I want to run a mebonu. Say your papa. Ye kama say. I win him. Who bet me at the one dance here? I just said Vika will catch him master. Obi et me the only the serious mix. Eh de ye pa. When the case painting the other on here. Oh the dear Piani no. It is say Oliver Syria Mix. Oliver Syria Mix. Would be brave. Yeah, Oliver Tom Brown, Oliver Wayne Mix, Oliver Millet Mix, Oliver Special Mix, and now Oliver Mix. Minim say Ebusiano. Obi penya di opewo. Oni pa mo banye free stroke ya area no cancer na diabetes. Enti Ebusiani nyina ehia Oliver Syria Mix. Akola dependent. Akofre abrewa su be dis what ya see. Ana say wo ko ado enu ti say wo pe Oliver Syria Mix bi what on wa 0507 169417 0507 169417. Abusia for na na ma ya to me die. Oliver 87.9. Be Life Bitters. Be Life Bitters. Be Life Bitters. Be Life Bitters. No tatashia. Power Life Herbal Center Ediaba. So what person ajrega? Ujo kumuna chichunwo. Sisi muyaw. Ahututuo. Ene wunam yaw ne wonfwa. Ye wunyane. Be Life Bitters. Ubenya Be Life Bitters. Ewo miamia hudwa yetuntonu. Power Life Herbal Center. Ewo odoko tipa. Click TV dynamo. At 0244 059825 and a 0244 099063. Be Life Bitters. Wunam yaw edro papa bi. Apimfo. Oba oma kwada no fo. Eni akwada wonya finhye dumienu ennum bi. FDA agi adwade nkrato yatum. Cocoa, piles, hemorrhoids. Inti benya no adro prekope. Ani Iona Pharmacy piling capsules aba. Piling, PYLIN. Bibia fifiri woto. Uja wona moja wo. Woyam tati mu ana. Sede yade cocoa da ne ho adi woni padua mu biara. Ma wonsanka piling. Washada aya piling ama cocoa. Piling aya plant medicine. Kayo PYLIN. Ubenya piling capsules our pharmacy, herbal shop and a licensed chemical shop biaremo. At to form for Iona Pharmacy, Accra 0553 134 185. Kumasi 0243 123 224. Piling Kokwadru Tatashi. Appeal for a ma woman kwada no for any nkwada woni mfie dumienu entumi mfa drebi. This advert is FDA approved.
Panetete no ye nananom ede hama ene enubra ena esayade ena adaje ne ho se wo bepuna dru anabedu adru enunti ena manso heba clinic se waba dia ma ebibidro nko ade fo woni che omoso eya de ben ena titi eya siche yade moja broso aya na wonsa no wonan ayetititi woda wontumi enna ewo ho a na wobom eye wo mre na mo waye no fo wodwonso a entumi emmayi se wo ye bema se wo ye oba wode bibidro betu sanyare wanyina ase enkrobata ne doso manso heba clinic se kumase ha fo wani kire Anwaga junction asofani road kwan so a wani Melcom warehouse no e de di hwe ni mu se wo pese woni manso heba clinic empanifo ebo nkomo a free number 0503 528011 ana 0549 648362 manso heba clinic just a one. It was you. Hey, and then you machine for 2,000 bookshop and stationery. So what sentimentum now will pay a woman Mitre books. Adabama will buy a sweet dear for any tray for 2,000 bookshop and stationery. Akoma FM 87.9. Not as a when you can not as a nation Hanon will monitor it. And now we born and my family South Canada. Enti ya ni da ho na oye so ma ku chi escalo ma doctors o say we o ka say me maniska meka say scan ho ada wo maniska obi so scan wo manu oh me maniska me wo scan kwa de a me fancy no de manu okay yen tro so free baby a wo ko han dan ne manu a wo ko tire mu na woni mi se dan no efie no area ho ya waterlock area yen tro enti okotra dem ho no ena oka say your no kwanti no membeka no ho ena meti ase na mekoka no ho mommy say ufrifie ufra abonte bana anije kra na ode ba ubaba bedru fie no na o ma anu awie na wo beye because anije ni fie because say obe kasa ohu kra no obegina ho a eno ani say wo kasa since a minute tra since ya fa say onya anyi say 2019 to ani amino kasa on kasa mbo mu dinda no kasa say children's hospital honum no we file na onye say ya omochuro wonu wo find it out na wo ko hedin a ewo so a eye Williams Kankulo ena oba ne de charity Kankulo abusia me ka ho dia ewo card no so ena mabo a che 87.9 Williams Kankulo ni kuno no William Kankulo na wo di William me the Sir Williams that oba ni mo mo wa no di ni dia another you that oba ni mo di wonu ni di ato wo so yes ewo card no so for where they dey Life Spiritual Herbal Center near them wa Akoma so kokura ye twa ye ho ba na Power Life Spiritual Herbal Center no we P Life Bitters aba no kwasem se P Life Bitters adrei se de wo mafo agi atum ni agi yo no gongongo no kwasem se wo yo bia wo wonam ya wo ya wanya ya nukuro ya de yi bi stomach ulcer anapokra se diarrhea hypertension na se enem san ya de yi bi hepatitis B dio so anya duro no na wonya nom P Life bitters no ebi asthma to shiway into bro and a sickle cell stroke you dwa de and now was sa kidney no and na wo pese eye adwuma ye dia eye P Life Bitters ne ka fama se but what dia ne pebinom so wo mai mo wa manane wo dia friend 0546 149747 0546 149747 se wo hu mu how bia so a bomo dia ne ko Power Life Spiritual Herbal Center eduada ebenade mukua ya efiada Bia 8:30 a.m. because 3 p.m. na ekohunu odifo na ni nkomo from Mama Vic e was 0244 099603 0244 099603 yensa kaye mami bi e wo fi asese a yemisa na mane mama yemo ha amane awie yi awie boko me bebi wa American man na otie mu show and na pay friend say what is na mo yi program bi say obi awodie no na kasa no yare okay
no was sending me a crazy, then from Melbourne. Nti oba ne friend is saying. A friend or Sandra. Sandra Frimpong. Oh, Or in a fan. Or America, man. Or America. Yame show papa. Yenya bano nyame fasika we eni adoye we so na on son ya se wo pe wo bia ya resenti ono so ayaresa enya ne dia ye se wade nsem ogie de ma no yare bia eye no America ho na eno nti ode sika boa obi a ono so wasa yare na bi no Ewade mfiri osoro mu soro na onsa ne yade na nipadua mu nyina oma nya jojo mfama no ewo Yesu di mu. Amen. Nti mama ubehu na nakwia na de obia no ono waka nyame nso nhyira wo. Amen. Condemn. Yes ma. Adrumo so. Adrumo so yo ne na ye da Ewade ase emabusafo bi ma adaroma aja Francis Weja wa unu abema Germany Gisdorf Ewade nhyira no wo so Josephine Ampon US Ivana ne Germany was Akosi Frank Takwabu was so Mr. and Mrs. Darko London Mr. and Mrs. Darko odo say wa Germany na fi Janet say wa ono so was na fi abraje medana se pa ne en semwa o de abeto me so abraje o ha me papa abrabe turu fo kebebo agos e do de me fa na no de ma na sa asem na no mo kan me pese me make this announcement to everyone. What a program he said, and it is not true at all. That is not true. Now, you just wait. Why are you rushing? Just wait. Why are you rushing? I am coming. I'm away coming. Why are you rushing? The people talk say the slim men have a big bula matali. It's not true at all, madam. Not at all. It's true. Not at all. It's true. So, if that be the case, then we come one day, we meet one day, and just make it naked. For everything, see it clear. So, are you making it naked, or somebody is coming to make? We will call the slave men. We will call the slave men, maybe 100 slave men. Come together. Maybe you can help. Okay, say doctor. But you bet my doctor. I'm another baby. Why are you laughing? Why are you laughing at me, please? Why are you laughing? You're crossing from English to Chinese. Yeah, for that one you can invite a doctor from Confanachi Teaching Hospital. We don't need doctor. We need a doctor. So do you want to do that examination? Yeah. You know we are doing that examination. Just go. There with me, opening my destiny to see everything. To your naked eye. No. Ma, Brofun de makaka kamaya de brofun de kanche uka te eyozo kasuna de baby. Investigation. Yes sir. Okay, do that one. Ma, me now so me we are sat here. So emma bebre ko mama num say wari bebre because of that. Because I get to my baby team say my mom yes slaves now. They have that big okay, kind of say penis. That big penis. It is not true. Then me be big banana, big man. Big 10. Nanya 10. So when me and you look right, penis rather correct one. Big penis, mama. Nyame body. Obi wa osa. Enso me ne be ma aso. Mama bi onso so wo sa be ma ketuwa bi. But what I say pa, ebi one osa, was small thing. Ebi so ye slave or big thing. So what I say, enti emma omo kwa aware. I am announcing to you this woman going for marriage at this time around. Don't think, don't put it in your mind that you are going to marry a slave man because he has a big big matali. That's not true. Omo se no so. Ukoduru na fe obi esu ne swa. Wasi mi jaware ye. Wo baka oni ma na wo. Mi jisa na abraje de me dana se pa. Sa abraje me do ase pa iteli wo ka o no amaka na ase. Wa abraje e ya kete odi mi se fide so. Mo ho me sa no. Wa ya de mo me so wo adwuma mu po wa na no obi ka on na me so me na. So mama, enti mesere mu nyi sa de fi ho. Ebiem aye fe say
there abaya na friend say kwa charity ye ba charity for month maba hin obi enu wa na asem aso ani charity for ankasa mama omunye charity na me say me na no sim yikin ya do okay obi na be kire o charity apia ene na say kwa e dey say ma say wa ni abna say wa enkoye enfunso wom edi etimi tuma ne say charity wo nyema o ye mama ade am ye wi asepan ma abaya na kan sembi mummy and diagnose so asem no ma or say sugar the reason why she took that sugar daddy no because of sex because no timi we no man kon dey tete won yi so anu nse no bi wo ho e ba che pa ti udedem dedem uzigi Zakam dedem wahanu he dedem uzigi zakam dedem dedem mama adi nyam ya ne sem ha mi o ni ankasa bi nim hema edin na obeye ba wiase na ni beso he me kasem ya che me tie ye eni obe chi nkowu me se mama stay bie ni wiase na ba ma ba yi wo ba me ni beso ka se ade o nti akohoma bo me mo ja mo mo to no ya mo ka o na wo ye se awon ira de che akohoma ko mu se oba ba na wa ire ba se wo simeti mi me ira da ma yiyo am me feeling tade che o fi ru akonje ka akohoma ebi wai emani sadie do be yi ni bia nya ne fe eni ba chi nkowu mama mi bi se aware na mo kono se wo ware na okuru timi ni ude yi pa mama eno na buo aware no eyi ni ire ase sikasem ni abrabo nkoye kura wutimi tena ho ana yima no Obia na ne dia. yima no Obia because ensemi ha me wonye bi ho mama he oba mama wutimi ni da sede opada ko ni oba na mprensia o je top money wo je ntuma wo je mpopwa afiso wo je sika enti wo be ti on ka chere say ai say wutimi ni me de yi enti unya na wonye ma ni ma charity ati ase say charity akwala na ofiru ye maba no onye nkwa wode mama oba charity me no kese na mkwan so oba o yes wa fre oba nti ye twen ma ye twen sesi a hwe na ni ye se wonne wo oba ni ntine ba enti sa eye woni ba ma na wo ba ma di esie bia mu no enye nkwa oba ebiem ma akwala na wo de akomu obi no akwala ni nyanya 2 years eti amra it is against the law ana woni mana eti amra se wotimi ni oba wonya I can say 1 year 10 months akoma obi ana wo wa betra wo na akoda bi minim se sebo so krom banda esem ana wo wa betra kuma so obi pa eti amra akula no se mama wonya be 6 years 7 years na akoma ona na enke ni problem eno kwa se be menya access o de hu ne ba wotimi de akula na sie 1 year 10 months ana wo na komo obi wonim se etime che no na majority ase se wonim no one fa kwala na mama 1 week kura ma to be arrested. I'm telling you, hey mama, would you open a case when you test case? So it's a bluffo because a test case. That's what I say. Yes, can be a test case. I am speaking to you right now as a man condemned. I am saying it. I don't fear anybody here. I don't fear charity. I don't fear the family of charity. We will deal with charity. I mean, we say to me, baby. I don't know, boom, mama, kwasiasa. I don't know, mama, 4 months to pay. 4 months to pay. We say, baby, scam my with me, Casasa, into the way of mama and Kabi, mama and Kabi. But only in none. Bemeka, and your mama, young I give you a year, with your Yapalan Kabi, only more. Quality and pastor, I know what to make a woo. Unimpra masam yenyen komo mama ade ye wiase ne se bema was pack here mama wo jiga no wo biesie wo bie for
say be saying now mama now we just catch now say I refuse it in the name of Jesus. I refuse it In the name of Jesus. Mama I'm on for trust ka no ya mama time kese kakra na o ti se me o ti se me de ani ade me bia na ade ye me mo nyina da kronsa ya bia so we no be but ya mama obi ti ko to be o wona free pass o brown ade yes ja na koda o be dey wa ja koda we dey no jai o dey hefa edu sa o pia be pia we so nantem for to ase be we se pro na ye aye take huru na so far aye take huru ba we ye o dey say wo so trust mu so ja no enkwa so be huru enkwa be huru sigi huru no so akampa so afenu akampa so mama eya enti me sema mama uni be man na ye makwa homa wo me kanje mu pray Bema obani wona ye makwa homa usisi yan charity mnani en kanse mu okwa fa odi mirika na nda odi mirika wate na kanse e de nyanipa mema nyanipa mema de nyame amoyai na mo de ma ena ma na o memisika obi na mo bisika di obi na robi nyame so bia me yanjuma no mpa ni bi obi robi yenya ni ya filie anya oda nkoko fa suga dadi enyo da nkoko fa suga dadi enyo de otua wow so wo de ma yan komra you see pass 0303 so no atwempra na da wuntumi 0352498036 0322498037 0243114497. Hello. Me pacho my radio TV yes ramo. Hello. We did it be free. Amajo ma Me pacho yenkwa. Interview ane itapelem na mpata jios. Akoma FM 87.9. Na kana me kanchiri mi ya bema. Ya ya mama mi ya na egulu agula so elu ti wo mu nemi. Be so ti me ma ni ya ko si aye na. What more with for? Apa ni ma oba nu so anyway oba me ka de wo ko kan ni 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 ga bi na mo ba no yenta. Ke ba nu yi na ni na ko an ko pa ni so se tan yen ka di ma. En ka se ya ma. Mr. Minya be man next time on yes I mistake ni. Amen ko na obi no ma. Nyame ensha papa. Hello. Good afternoon. Yeah, we didn't baby free na boni to. Me aba ofokwa ni ma so mu asante man pon ku fia se no tankoji. Me aba ma me mo aba so ba ku fia se ni ka tem dia be dia tuma wo dia nya bra wo tie wo de de. Media me aba o fra no kra ni ka sa kra kire se na se kra be ma de no ka kra no kra wo be. Na wo asemada na wo timi sho ba no de oba ko mu bi se wo re no. Be me ko ka je be ma ni mani scam ni sha ko na nti o mo alfa mlebi so de akona na kwa ko mu bi. Yes me ni aba ni sa se na be di ma ko sia o de. Be bi akona no wo bia no be ma o ka na ko ma to yem. Ne ba no ne sa be ka me da se me ni aba. Yes, that's Papa. God bless Eba Complex, Dr. God bless. And then Frewano, a crew be to a Dr. Farage to the Fabra Bema, or Mema Yemwa for Fabra Nebe, we are into show about Summon Beko, why I can so do a Bemu draw. Yadia Ben, the name Dr. God bless, want to me to us, and sit down, a pen won't to me answer. The moment Yadia be a Kotuba Brema Fabra. God bless Eba Complex. Now, Dr. God bless, and to us Yadeku, and from our Aska, Yane Presbyterian Church in addition, all the health insurance, then we cried down Suman. Press 0243 641 860 0243 641 860. Go find about tonic when you drop papa ye neighbor. Baby no na a best show ya be when you pay anymore. A bay ye from Betty the Wobeda Kama. Namo jet me at the Fusani ye when you pay no bar. Wobosumi beko ye the Amawa. Na a ye grow fine with your drone Ebian and Rawood Whoopie womb. Mr. Bakalaka ba Aston Room Smart Boss. Fred Mensa ba Pidanga ba Pure Leaf come Kaba show BMO. Wobenya grow fine with your drone Ebi who ya van wajina. Neti be digital back reneke. Ye wakumasa me run about ye Bank of Africa. Ye di kwa ye grow fine ye since in Padia. Press 024459
6532 0244 596532. Hello. Yeah, hello. Within. Ah, if I tell myself, myself, you go on the net, I'm not going to come in the water. I'm in Canada, I'm going to put my dance there, my mobile, and what they say. Yee, now, what double the over you, we have to him, good day, them, the other, oh, I would have years to find them. Oh, Okumina, I don't think I'm there. Never say in your man, Nanga, and a more, or Tia, or Papa, and the company with you, Grano. I was so. That brown, a brown, to the Diana, our DBS, that's what I'm about for Modia. I was so. The Demon, and I was not more than a calculator. Who would do it, let's say, about some of them. Now, on Papa, and my children, if you're not one way. That doesn't bring Pana, Oklahoma, Pana, Yamaha. Awurade ampa. Hello. Hello, Maa Akos. We didn't be afraid free body. Median Joel. I have fire ministry, a friend, and the other. Mamma Chow, no, about your floor. Now, I'm in concern to no bird, Mama, Ghana, my Asante Mine, Yamisha. Now, a people are coming in nearby. So, I'm rapping. Because I never have for 2 years. You're not 2 years, and for now, I don't put out and I'm brand myself. So, I'm rapping. Now, a moment I'm for us in Namonka. Now, what I will be a bit now, to so bad, more than I want to act. This is a bit married more. Yami and Shaw. Hello. Hello. We didn't be afraid. The man. Mamma, my dear, yeah, what? And I'm for 4, and I can do nothing. If I walk a say now, you're busy, let someone them. Okay. And I tell you the job, man, when you are finding my papa, no more finding my game, you go to me. Yami and Shaw, Papa. Hello. Baby, a friend. I'm going to get you another young queen. Nana Pong, Papa. My good baby, my minister to pay you to put about some boom. I mean, 5 of what I see now. Yeah, then we take Romudia. We and my soy him, only Masumania, Konoke, Mania, the Diano, but can't even it's one we dress in a planet when you be and go point shop. Na yini abe manena make a crack and say no one from so it and say o show ban kasa emu any be man kasa emu a make say o be man na say di uhu say oba no akonyim o ti ase okonyim anu ata akọkọ na cho akọkọ ji nyin no nti oba na hu say o be man na wo fo ni say nti na wo kifa osui na so oba ne kasa emu a akọkọ sugar daddy bi e okodi pa ba utimi ekoba odegin utu ko ba man ma wona so am sugar daddy ni awu asemu na branch of the say or maybe I say, who did a gongon, I get a second previous one when you say Beman F. Thank you, and I will prefer the son. The other man, any other man, or one mistake. They will not or buying an idea, say, a planet here, 7 previous or upper hand one, so not say, or 2 million to say, so we take piano or by Yakran, as I say, and Brahma or Penta. Yame on Sharuma Fertility and Specialist Hospital, Nefra Way, Rumas Mimisasa, I said, yeah, a bar. And now I wore and I your dajone. Ya which you won't be a enye. And until to be pompia upon saying, Mr. Wupiani, you won't fail near throw. Ruma Fertility and Specialist Hospital, Sister Eka won't quadia. And in our own yaba when you are my men so. But one more catch and Abenya by your dear Ben, they say at it war. Ruma Sebra, one more doctor for Kunini and an internet. Ya when we are dear bien so ya day. We better to see a dear fee. As you have IPT Junction, your boys, your bay. As you have fitting shop, no. For 0204-227-858. 0204-227-858. Global Driving Academy, dear Macho say, so whoop baby as you are driving, dear. And your global Driving Academy, and what now was you are driving? DVL syllabus, and addition here. There was so no crime, so there was a way yet, so ye no, Yajibrani accession, and Uti Bobandiana Bra, ye were at also S line. Your building no a cream and wine. For 0554 646-868, 0554 646-868, and 0322-496-801, 0322-496801. Global Driving Academy, driving ISO easy. Savior Foods, Dr. Savior Sabra, diabetes, ulcer,
kasana mrimwawe odana dwantumi na sisi yade honam ya wani ene hunade ye be ma wa yemre constipation yamtim wonsane wano eya ne sheki eye stroke ene ebo anka ye no did the savior foods we ni aduane adro wo mu aduane wo mu savior doctor savior dase one fast savior foods ama enka se no yade adokoro yen 0577 201 0577201495 Alaska Star Enterprise original wallpapers papa ifie open wallpaper ko fam baby a enko baby ase Alaska brana beche original wallpapers enko wallpapers ya enche ubonse ebefredie ya wa Mrs. Anot Plaza ya ben Prudential Plaza no wadum wholesale retail ya beto e the amount 0554114878 0554114878 na Zet natural mineral water enso pani ne enye nsuo ne nsuo yes water is life nenso benum so bi wo be so wanya typhoid ya de yibi na akwakofa owo e de abraw wunya Zet natural mineral water nsuo emu ede nsuo baby eye no eho eye neat very very hygienic place any yes ha nsuo obibini Black Man Company Limited yen ye de Zet natural mineral water e de abedwa so FD4 aje atu se eye kama wonam awia ball na wutun sampa wumini wawe upensio bi na wodi akwanchi upesia enye Zet natural mineral water wo pe bi afre 0244 620294 0244 0294 and 0208 183018 0208 183018 ya encha ya beko na ya ni doctor kwadi enkomo hello. Hello. We didn't baby free bonitel. Good afternoon. Yeah, just so. I'm a man in Pataki Shulika. I'm if you have them, Nifian. And you know, me said, Ben and Waman in Yak. I will be open. I think it was about the patrol and was not again. Waman in Yanabo. So then, or Yammy. You're talking to a band. Okay, Memana, Banaya, coming in a man of the but then I'm not yellow for a me and Nasubi. Hello. Hello. We didn't baby free bonnet on Yanko. But you are very I did my 3 months at the end. Wabano, where to sit, Papa, what do you where Hello. Bacho, good evening. Good afternoon, Bacho Bonito. Oh, fine. Me Bacho, right? Me Bacho, me now say me no better. Me Bacho, me the number better ja 80. Me the number better ja tie kopim say ye bewie na ubenya me number no. 0245 301462 0245 301462 eno me personal number kwandem I will follow on my son content or modern farmer Yamisha or Pamade or na fe Labia Hotel page number 2 almost be Mopa King of Kings and Mopapa was Santas almost Mubim Radisha or Mina. Amen. Say Yabeko na me pacho mia na make say phone no ye pishemu na esema so nti men friend say wo some sorry pe na wa friend na ye di nkomo nemom wo ha wo amane wo problem se de ye nua be me ba ye wo ba no wo den papa na so ye onam kwan so a wo ba enu nti asem bia ni wo a eden edema akoma mu nsem abedwafo enu nti so wo ha wo problem wo ye oba wo ye bema what the bomadi asa yes spiritual will be no wakoye black covenant TB or occult TB said the city bia no bomadi na juada bra askwa akoma mu nsem askwa akoma TV3 yane bo no na edi hwene mu oba ubisa ye bachelor oba na from kwane a from the producers 0246 824549 0246 824549 055 36 72173